Hello, the Grace Ministry mình đang cất cái này lệch thằng ha. Tu san he CE kong trong Biaruahnak kan ngay thằng halai ye. Cả hen special guest Silo nu ne. Silo nu le sia sang no ti halai. Sia sang no le sia pate. Okay, cả hen kanao Rosie se chân sia Irene. Chân sia David kan peli. Chân sia Levi kha ai man sia dapat kan tapi te le ye. Tu zan cho kan phale Cawnpiaknak kong ka Biaruahnak kan ngai thalai e chu Cawnpiaknak ka chun effective method of teaching chu chun how to discipline ti mi le atang dang tha ti mi kha Biaruahnak kan ngai thalai e sang phanak te in sam thok adong tiang ra kan zo ulo cholong selowin share zong na kan bom lo ti mi kha thajang van pe kan tu na atu nu minute panga kan ot thalai e na chu kan ot leo te nai tia kanau pa thang ne ujona tha cover ato mi te kha kan van ngai chung hanamo Boy pa na yan na kan thang chat lai na vel nghe na khi ka phuan ve lai ni din ka nun na ka vơi chung ti pan na hun za kip ni ka kulman se him te in ka u na ka hu pen cha boy ba na yan na ka thang chat lai na vel nghe na khi ka phuan ve lai ni tin ka nun na ka vơi chung ti pan na hun za kip ni ka kulman se him te in ka u na ka hu pen cha boy ba ka thon mak na si ka zai zong ni lak nei tu kay mami suan itlokin nakadon boy pa namaya kunin thaka cham chana nangam na ikana akha kapum chung thil vial de nong nik na se kang ngay mi thil vial de a uktu kanon na boy na si ni tin kanon na cha dong cha tloin ka her mi thil vial de na lu di min na ka cha boy ba ka thon mak na si ka zai zong di lak ngei tu kay mami suan itlokin nakadon boy ba
namhaya kunin thaga cham chana nangam na i kanna akha boy ba ka thon nak na si ka zai zong di nak nei tu ke ma mi so i to kin na ka boy ba nam haya ko ni tha ka cham chana nangam na i kanna akha tunai kha zona ni apho mi tha kan now Oklahoma City mi thang ne asak mi cover to mi sie atu cho kan bero nak chung kan lut na la ye e bero nak kan ban nge than tia ka hen sia arin sia van e big ne tham thok thacham nak ten kan at piak lo chung bero nak chung ban lut chok kan halai thacham na se dot nak le za fa nak academy kapathian amasa biga boypa nami tiang thang chase ko se amen ni boypa tu chun tu zan chan ha zonga boypa na falen hadam na kan pek thon na kan pek e ni fatin kan nun nak na rian kan tun nak le kan kan kal nak chewa boypa na thadem tanga na kan chia athoman ku chaklam na kan shui e tu zan chan zonga boypa na bia ero ti coding in le pakhat boypa thinlung ru na e cheu ding le thazang e peding in chan tha chan sung loi na kan pek cha kan lom tuk na min thiang thang chase ko se boypa afisangan polinak zona boypa nam bia chu ngai ok atlak mi bia se lo angai tu di lakcha thachu anak phor tu bia do betha se na ti ban tuk in tu zana bia kana ro ding mi le pakhat thinlung ro na kana cheu mi he angai tu di lakcha thachu awan lu na akan pe tu chang se lo angai tu di lak ni hangam nak lop nak nangma athar an hu na ga chang se lo abigin boypa khri fa bu ni abigin Francisco CE department ni hi kan bia kan ro mi thong in that nak than chau na alam kibin an hu na haring cha pathiam boypa nangma kanin som nangmani kan pi lo thlo kan chu piak lo kan tu mi kan chimmi vial te hi nangma sun par len ngan nak ding cha se ko se tia na fa pa ji su min long bo chenin thla kan cham boypa pathian amen amen kanilom sharin sila kan bero nak chungin kan bandut halaye atu zan jong he kan topic he alwanchia vai thum kan chim chang mi kan iro chang mi topic si chu kan fale kong he se izai rong ada TGM ni hin hitlok lomam in kan fale kong he bero nak kan ngai ti sia chun an be pi to ke a hlei in atulio he generation gap or transitional period te ko se atu mino upa avan simi he 1.5 generation the second generation long te an si chang te ka atu hukum li kuma chun hi kan fale ni shroiding mi phun kan si te ka hen hi kan fale hi mi phun lei zong in se so khanak in abe pido mi zup nak le in an tlaw nak halo ding cha long selowin zup nak a apui tling mi an si e an ma an fale tiang chon pia kho tu ding dim huna an dir kho nak ha rian lian ngan tatak kan ngai thu so anga lo hi rian lian ngan te ki boy pani akan khien kan i bom chan a haw pakhat le pakhat thazang kan i pek a haw ro nak kan i cheu a haw pakhat le pakhat film nak kan i chim ve kan i shom ve a haw ti mi kha kan lungput a si cha khan CE kong bero nak kan ngai than halai e he kan van ngai than mi zong ni hen zai tluk in da abepi ti mi kha kan van nak ter nak a si e so ve ban tuk in creek fabu chiao zong ni hen CE he nan department laka abepi bika hin an rakchia ding zong he thazang van pe kan du thana e tuzan e ke alwanchia akan telpi tuk kholomi ka hin kan ma TGM member chung zong in
pastor van nei big kan man ichun dot nakin Irene tia kan awe amin fakle amin ding he I sign bak lo mi se van nei big Irene tia kan awe semat selani zong krip fabu pastor tuan mino ser siam nak fale ser siam nak atam piren tuan chulong stone ka hen ka u ke he alai phong ka sen hi upabik sela ka u Rosie song ne avan kan tel pi ko tu ani zong unaw bak kan se he tampini chun kanu akan anra nan kanu selo ko u tu si ti mi kha chapo in khin van tat ning lo avan kan tel pi ani he male unaw kong van ichim hi cho ka van i har do na baten mit pinin an he the nak ting sa ti khan van chim Emene ka van chim lai even chim sa ake do lai ka zona hen tu zana kan talpi mi he siama Rosie kan te alun chami kum sari ronga kan thei 2015-16 ronga thei chang mi kan se julio te achun ke mazong ba bu singara kailio te se ani zong singara kailio chuma liu se julio vision avan ka chim don mi chang hak cha kong he se to visions attack en boy panit lo achoi atu Indiana Cross Academy timi pathiam bia kan falete summer after school program la pathiam bia chon naka betak tin ka thampi mi na ase chlong slon boy pan hen khri fa bu ki ba amane hak che chon piak nak leya se se chon khri fa bu shim zonga Sunday school zonga siam akum sao piatun mi se boy pan kharo har tak tak amman mi se ama he ka hin sia salo nakmanin boy pan hen hak che zo kan nak le sam han de tin lo ka he pa tuk liam lai lo da ni he bokel te in teenagers in adult young boy pa ne kharo har ta kan mi se long salon chin thup ti mi zong kan an ventilai da ani chin thup e director founder bakasi ti mi te zong kha when introduce ta ka du kan lai nuwa boy pa ne kharo har tak takin hak che chom pia nak leila IT media le se se shui nak leya boy pan man tak tak mi si ti mi te kha introduce ka van du ata tu zan zong na kan talpi kho cha lom tok sing shan boy pan ne cha Amen. David ne thatokin sining leng in navan introduce kan ilom sia chon berber nak chung kan ban lul han tia special announcement tatak kan van to talai the Grace Ministry min bakin announcement aro pui tatak mi zo hot kan han sia chon avamak ti bakhesie ma te cho nani ready kolo mai nani ready sia chon velo drum roll khaban to tao drum roll okay the Grace Ministry ni tukum plan lian ngan tak kan to ding mi cho zeda si ti sia chon CE siale siama seminar CE siama le siale siama workshop ti mi he kan to lai cho tam do in chong ya zong detail do kan van to lai na atu cho thela bantuk in ken van chong ya ning lo zeda kan to lai ti sia chon creep fa bu keep in register kan in to tran halai ramdang nei zong anga kan fale hi zitin nan chom pyak halai ti mi khat tharuk chung atom big zarkhat danakin nazi pathum pali rong zoom in ber ke chom pyak nak kan ngai lai ke siang in kai bantuk class bantuk te bakin azai ronda mai kan to nik ti sia chumi tam pi sia Sunday school sia siama ke fale chom pyak ding a thelo mi zong nan pastor ni la thatin zo ken kholo mi zong nan tika khan kan ma the Grace Ministry ni kanan kri fa bu cha thanem sant lai salai te kan ro cha online zoom in zarfatin te tharuk chung CE sia siama cha workshop kan ti le chute cho to kan itim asung loi to klai te kan ro che zarfatin te Sunday school sia siama kha zoom in kan na kai lai kama TGM Cawnpiak tu hani khan Cawnpiak zia siama le sia cha thanem sant lai mi po kha Cawnpiaknak kan ngai lai le kha I tell du mi po cho tompa te chong ya kan van to te kolai na in thela ban tu ken ban chim ning lo kri fa bu pakhat zathum kan lak lai kri fa bu pakhat zathum asalai le kha kri fa bu pakhat zathum kan lak mi kha nan kri fa bu CEVL te siama le sia ve te ani tel kho di ma kha kan lak nak arwang song cho zeidang saloin kan sia le kan siama te hi free tuk in kan to pyak na sia ani betak lai lo ti mi kha kan ro cha khan chu kan workshop tel I do mean an sia chon kri fa bu zong meeting rak thu te ola he asung loi tuk mi local church cha chenem sant lai mi salai ti mi
thong that nak te ka van tua kun van beng to now seมาครับหมายเลขจนท่องสเปเชียลกันวันทันเลยเดี๋ยวเขาเรียนจบล้อที่เขาเป็นชิมดูอาเซียนจนเป็นรถนักสมบัติก็สิล้ออีกเห็นโรซี่ที่กันเกี่ยมันสุขโอ้ยเขาเป็นส้มกุหลาบเลยมาปุ่มปักอินตรงปาร์ตี้อาเซียนอินโทรดักชั่นบรรทุกเสร็จล้อฟ้าเลจอมเปียกนักเลยอินประเทศนี้อากอนิ่งป่วยปานี้อากอนิ่ง testimony ตัวที่มันแชร์เสร็จล้อจุดที่อินจนเป็นรถนักสำคัญกันบรรทุกจบคนอะไรมั้งOkay, so okay. Coming to Rosie boy to Barcelona, Rosie is on an outcocasi, so little boy is on an outcocasi. Kata side on the can wakatila nan zoom to tax for lima. Unapatum can see any upper big seke a lie, something big cross party me Tin long that walk later upper big casako. Ama naxin mo, ama ut the casako nine, gum lays and ama nak to the casako. Sia Davis only can casina. Casining lang pikin aka introduce lang kay lom game akong toite so atu he cross academy timi sia de ban yachim to kan hak to mentoring tutoring program se patien be kan chim na chun reading math ban tuk kg in or preschool in tanga tiang kha kan chim na Monday Tuesday Wednesday Thursday chung chuka chun cha ka chim na Friday hin high school ministry ka chim tang sari tang riat ka chim na naiti long khan edit nak cha ka tu rong za tu thokin khol long pa ning ka cha khan tu chun zar pinia hin tang sari ka chim na so zar khata niruk chung cha ka chim na ngak chi bol se teenager bola ke kai nom tuk mo pathian ni mam tuk cha chim pang nak nang hak che he Ikoi Cawnpiaknak Cawnpiaknak chan thak bek pang mi chung angai dom tatak la tulio ka to mi chu se chun bachelor kan elementary education in Liberty University bachelor kadi chun atu he master he Christian education like ape chu ma leo se online in chun ke karak ithok nak hak chia he ka hak chi tekin kanul pa jong nen chim ton chama chun ke karak du pang ka hak chet lo maybe that's na kumruk kumsari shong karak sia kan kanal de pol kan chungkhat ke man hak so po he tran hala phung fak kan kha tu ni cha kan chim hala nan notebook lao de ban tuk phun kin tu chun da chuna ka kata le hoi pa jong kha dancing group kan to la nan ma backup dancer nan sala chun kan hoi nu pakhat ki lead singer sala de ban tuk ke directing phun de ban tuk cha chim phun ke karak phom ngai chun lakha mutai ke zar khat voi khat ka pek ton hala ani nuam ngai ve ka entertainment le aban talk nak se so I'll take credit la chimdu nak ka hak chi ting karak talk pang ma man tuk karak talk mi se karak form pang mi se ka chunga kan rak pang chum kum henga Sunday school kan rakal leo CBM secret fabu Maryland rak bel mi kan sela kum kul rang law Maryland kan kwa kan raksa kan chungten ka sia pa kha atu evangelist yalen thang ase senior year kan ka sia pa na ma kha kum thenga ka tina kan graduate chang ding kan se ma kan sial yan ni kan anang cho ke Sunday school hin kan bom Sunday school siama na tuana nairam na Sunday school kan inherit kan akatila the terminal sna ka du to ko nine sebe ko te kan hak chia jong hak chia sin ngai nuam tin mam tuk cha chim lai ka kai nuam phone la ka tang ko la ka hetilam so ko hola po kan mino le an kaldi la ke kha Sunday school kan kum thenga ka se kan kum henga ka sin atu tiang Sunday school ka tang be la kai nuam to ke ma zong la chapau patak ma tuhun ka khri pha bu thing hen nan ma ro ka nunga mat lo na kan nunga tar mat lo second thing ha me no lu kai ti ma kan tikin Sunday school like second ta upale ma tukin ka pang la ma tikin karak itok nak to se ka background to itela atu tiang zong hin volunteer zong in se hobby zong in atu zong pathian zang fa nakin career zong in pathian ni alam ka shoi be chang cha khan pathian min ka thang that ike ko form mi hi atu children ministry se youth ministry chun directing the right directing akin apun directing ze ma tu pun ko form la ke ma kong to ite ma ka se ko Okay, so sa kan hachit lo hen mutain akan liam lo avelo avelo to se threat bro nan lam lo dan lam lo chun hi pakisi akatila akachakati tu sa Antay ke nan ngak siliyo hen
siam Rosie ni antai de ro tu he physical ka phong ta lai mo kan ha si do ken zai tu kan directing of me nu thum na ba kan do ka thop ter zo ama rong a hin velo a chop mun tu kan aka sang deng okay ka chop do mai se lo chun Sunday school teacher za khan berot nak asie sia David zon ikhan tam do van chim ve te lo aka hen zai tluk in da teacher he an bepit teacher he an bepit zia cho ke zeng ti lai an chimmi bia long khaselo in an chim dan te he abepi ngai not just what they teach but how they teach kan ni nga chia kan si da chon kan chon pek tu na ni khen an kan chim dan ke phundang da wakin kan lung lak coding in an van kan chip te ka nga chia kan van si ve te kan lung akan lak do e kan thinunga kan acham do man to ken tu zan chu khaban kha te kha berot na kan man ngei halai kan fale cha hen je tu kan da effective kan si kho na ha ke je kan ti lai teaching method mo pathian bia chiao chiao songa pathian aman pathian bia cho pathian ni mi thinunga acham ter ko seman sela chon piak tu ni khen method chim dan ke e chuk chukong te cho berot na kan ngei halai e kan guess Rosie tu kha kaban chimter masala e chudi sia David la sia Levi sia Irene zon even pet lo teaching effective teaching zai tu nda abit effective teacher kan si kho na ha zai khida a her kan teaching a khen zai khida a her timi rot nak ichep nak san bit se lo all right Rosie you can start and then sia David and sia Levi you guys can follow up all right okay so effective teacher dia hin van ka ngai cha khan te kan ma tu kan topic ma tu kan CE chon piak tu the van tu chon piak nak le kan man ka so chung kan audience chin and sta kan ma le ze kan narrow da kan specific da kan van root usala effective teacher te han ke he zit na nan hero achio mu ka ta le pose on kan van chim chio la Bible sha ka chio mi he teacher tha kan ze kan ka ruat lo ka pom lo kan ta ka la so chun teacher tha he ze kan ha good biblical teachers nga kin teng ha an sa thu ve lo apan hi hin a her ngai pathian lei zong in mo Bible sha kai lo mi ka chu ze kan teng ha chong mi nak chun kan thei mi zong cha hei tlom de nga chu chun mo na in pathian du nak thin lung pathian kham nak ai fiang chang mi te chu chun khak chia te cha tharau le se her nak thin lung angai mi ka her ta tak bak mi kha se chu chun Bible sha ngai chiu chiu ta chun na ka khri fa bu ni an to ton mi upa pe pin ha khe nang teng ha mo lai tang le adi mi da ban Bible sha adi mi na khen ha che te ka thang mi cha khan som piak tu an som to na khen ma jong khe audience ke thai ngai ha kan te ko cho kan audience kan man the khan je ban tuk minung da som piak da je man tuk minung ni an som piak da tha je man tuk an background te jong khan man chaka tha ha ti khen karwa la effective teacher so masabi ka te pathian dot nak a thei mi khap nak a chau chang mi chung hak che cha se her nak le dot nak ta tak thin nu angai mi ke effective chon se bi ha chu number 1 ama ha ka chia pathian chu number 2 an ma le level chiu in mo chim thiam jong her ngai ta chun naka hak che te ke elementary level ha ke doctrine kong theology kong ha ke lupi ok an thari lo Bible tu am yete te chun salvation hana kin mo jakate an ma le an kumin ai fyang ding ningkin so am pya pa pi ngai so ma mutuk le jong khin atuak thiam mi arwa khod mi minung jong kha her ngai le ma pan hi long khan ka man chimri lai le adang jong khat tam da in ka ban chim te la mo so pathian do nak a thei mi chung hak che cha pathian do nak an thei be na ha se her nak thin ngai mi chun je kan ting ha teacher degree chan hei la chiu lo na in ma mutuk jong tha te khin mo research jong tam pi ma le sikho to kan atua mi chun hak che po jong he je kan ting ha hi ka chip mi hi an lak mo lak lo de jong khin mo da tha tin feedback lak adu mi hak che observation athiam ngai mi ma pan hi quality pan hi kha her ngai ti karwa David van pe ko Kavan pe to lai mo ta nai siam Rosie ne van chimi ka tak mi se an kavan no than ti lai lo ke jong boi padot nak thong in Sunday school teacher ka si he asa pa ve chang kum sri rong le si chung hen ka tuan ve chang chun director chantling in hen atu he kum ni nak 2020 hin kalu de kum ni le cheu rong ka tuan nak se
cái dòng effective CEP kan thân châu nạc cha dinga Sunday school kan ministry kan thân châu nạc cha dinga chon abe big mi cho khak chia saloin CE teacher kan se effective teacher kan her to effective teacher kan se nạc cha dinga chon cái ni ka sia ma ko hoilo kompon ha ka chim ton mi na cho Jesus Christ sin hin chong ha se te ke the greatest teacher rabbi ani halin is a rabbi din an away rabbi of rabbi teacher of teacher the greatest teacher Jesus Christ in kan chon ko mi even chong tan ha se te ke ke tha jang ka pek lamang na e number 1 effective teacher sin na cha dinga Jesus Christ in kan chon ko mi cho preparation ase itim to na Jesus Christ kum som thum chung ke tim to na ngai tharau ni ashwe thaseram chunga ni som ni zan som li sung rei ul tuk for na atain hu dai di huwa mathangan pelikan decision tharau thona akhat e chen huwa chen kalali akhana kali uzul tu masana ka ko na kan van mu ko mi Jesus Christ a preparation kan mu ko mi se cho cha CE teacher effective teacher kan sinak cha dinga chun tunai siama siama Rosie na van simi pin le akan preparation ka number 1 kan sia ha preparation Bible real nak khlacham nak zeida ka chim na lai zeben tuk tlang ta da ka chom piak na lai chu ka chom ti piak mi na cho zeitin in da ta chun nak kalak lai chu ta chun nak chu zeben tuk pol da kam ban lai chu ta chun nak bom tu la chu ka main idea bom tu ding ka sap main point je pol dan silai application na kanaw le ti zeitin da ka pek na lai zeitin da ka thok lai zeitin da ka dong tar lai ho da thlacham ka fial lai ho da zeitin da ka tu lai ti mi kha class lu lan trin shri ma kan preparation ta ti angai ma sabik mi ke detail ten preparation ngai mi marker na mo whiteboard na mo video ka pi na zeben tok video da ka pi na tia tam tling ten preparation atu ami teacher ke number 1 as a ke effective teacher bakan sitia ke ne ka mu mi se preparation number 2 cho Jesus Christian kan vanchon ko mi cho audience ka athai zung zan ha Jesus Christ cho audience ka not educated and sitika lo thlo mi mi so mi sitika Jesus Christ ne mi achom pyak na tika banabia malang mang ta chun nak bia ka malang mang mi mai achom pyak na tika ma thangal hitum na kan van hu mi cho thai che tu na kong na kha achom pyak na tu atlaw mi kong na kha kham na kong chom pyak na tika tu atlaw mi kong mo tu som ko la pako me tu pakat atlaw tangkapi atlaw hiti bentuk mi fa pa atlaw ki tlaw na ko kin tlaw na kong kham na ki takina chom piak na chutika audience ka a chom piak du mina ka ki engage into ko chutika teacher asemi na chun Jesus Christ kan chon ko mi cho we must know our audience ka audience je bentuk level dan se to level to ze tukunda ta chun na kalak piak na lai ti akan mo tanai siama Rosie na ben chiben token kan naw le hi ka zon athang mi ka lai tak le lo thlo na ko kan chom kan ta chun na kan han piak an long fiat ne mam lai lo ka le ti an mani level ni an fian mi tok te kha ta chun na lak piak na Jesus Christ chan liwa chan lo thlo min se tu akhal min se ngun khoi khol min se ke thai chi tu min se tu chan level kan Jesus Christ ne ta chun na ka lak piak na jaban tok kan ma chan zong kha kan naw le te kan chom piak na te ka kan naw le ni everyday life in ton mi an siang kai na ka in chong khara an ton mi lak kan ta chun na kha lak ding kha se Jesus Christ kan chon ko mi mo ma pan hi te kha tam pi laka kan chon ko mi te laka ma pan hi te ka van chim ta ka du mi se number 1 preparation in details thacham na kan preparation ngai bible na kan preparation ngai ka class ka lut ka zetin da ka lut lai zeben tok thil da ka tu lai zetin da ka thok lai zetin da ka di ta lai ta chuna zeda ka man lai ti mi te ka preparation ngai di number 2 kan audience thai kan audience zeben tok level dan se kum za dan se zeben tok anton mi cho zeben tok in da ta chuna ka chom pyak min ha he banabia zeben tok ta chuna da illustration ta chuna ka lak piak na lai everyday life application and to according mean siakan kai nakin social media life in anula pa sin anton mi thilin ulanaw sin anton mi thilin tiben tokin khan ma pani te kha kenesun effective teacher nak cha sinak cha denga teaching methods abe pi tak mi sitia
kamu mi se tampi kalo. Thank you. Se kan lom effective teacher ti mi cho ke mol angai mi chon piak nak ato khumi chon piak tu ti kan la khon man let tu si lo arong cho chon piak nak po thong ta chim po ke mol angai ton lo we chum mol angai do kho nak ha ti do kha kan itip mi si e chu cha chon hi tin van kal to se pum pak in van hal kan du min ha cho mol angai lo mi effective lo mi teaching atuliawa kan hu pa ton mi zai te po da an si ti mi te kha hi ban tok e teaching to he cho effective tok lo wa hi nak chi ti da in se set lo ti in nan van hu kho mi te te kha jang fa na te tu ta chen na she David chi me hi ka USA thang mi cho lai tang lai kong ta chen na kham hang loading he ti ban tok mo a chui ke zeda atulia lai mi kan fale kan chon piak na a hen kan khen a hau ko ruwa te nan ro mi kha van chim to ulo ka hen Rosie se Corin se Levi zong van pe ulo chi ke ma zong net nan tan pe ka van pe to lai atuliawa lai mi ne kan teaching effective do lo we kan khen her mi te nan ro mi kha van chim chio to Rosie nama guest speaker van hol lo Levi zong kavan chim ve kola. Okay. See atu na kan chimi sia de opposite minung effective lo mi he de sho to fyang in chun so yeah effective lo de kan ta chun na ka mo teacher atu expectation la rian kin be ka chun responsibility atam tuk nan ipek ve ka chun te tha tin hak chiama vel te cha kan ma chan pek vek mo chun an tharau tai dinga ipek vek a chun tha tin tim lap nak na ma bil te sia devin achievement tu kan tharau le zong in se mo material le zong in itim nam ba khe how chun effective low me ti akin amin men in ip se so mi kan tam ngai khri fa buwa ta chun naka khri fa bu members so sikhe kan is yak lo pakhat khata ipek longa akin member pakhat man tu kin kan ruamin tampi cha khan ipek amen in IP mi te ban tu khe effective lo ngai ngai chin ti zong anung tatak ta chun naka kum khat leng han na fa le na chim kan ni sanai school ha chati se ha chi sari in heisla kan hei tam lo mo class pakhat na kin som kul in som nga kar lak de ban tu na kan sele ta chun naka cha kan hei chim chimi kan fa la ni kan min man an thei lo khan chun kha kha chi you know ro ngai ding ase chun thin lung patak te in mo fa le cha dot nak pathian sin arami dot nak thong in te fale cha tharau le dot nak se her nak ngei ba khaw so ma ngei lo mi ka cha effective lo ngai zaituk teaching thiam lo zaituk mo dang thiam zonga khan thiang tharau rian atun lo chun ma dot nak tak se her nak nei lo khan chun hak che zong ni kan feel kho chun kan chuan piak mi zong ha pathian zong ni khin zenga teng ha pathian rian thon lo khan chun pakpa long zai zong vel te he pathian lo in chun pakpa long se ban tu khan ma le kham nak tak ten ma ifian ni chun hak che cha se her nak tak kham nak nei lo khan chun se her nak nei lo khan chun ma effective lo tak se chun hiti kan man chim chi kan teacher leizong ke za kan teng ha pakhat ma achong lo mi de ban tu khan tampi nai hak che cha du nak tak fa nak thinu angai mi ai pe mi khe cho hak che zong ne kan thei tok mo an feel tok dot nak ti mi cha an thei thiam an feel kho tuk la hi sia pani kan aka dot tuk aka sa her tuk so an ma le kan upat nak ti za nak mo cha an chim ngai du nak te ban tuk zo hara so effective low ti kan chun atam pi laka ape pi big mi chuma kha ase se her nak tharau le se her nak tak dot nak tak thinlung amin men in ip se so te ban tu kha ma effective low big thing karwa ke ma it's number 1 Shall Levi van chap vetwa ma di chun sha arin ne chap vesa hai se ke ma ko mu na effective low mi teaching cho ze the slide sia chon ton bia chim so mo me he effective low bak mi chon piak na ka se kan naw la kan fa la pol he ton bia chim so baken chon piak na bana bia mai zara David kong kan chong lai ti David chong hak chete tu akhal le tu khal naka vom athai he ti hong hang long khe ton bia so men chem bana bia chon Moses kan ti sia chon Moses chong hak chete anu ne tiwa ve ava thai he ti hong hang khe le ton bia so men khe kan naw le pol kan chun biak min ha khe effective bak lo mi chon biak na ka se ton bia thai arab pi ngai na en ki ton bia kan chim na te ga khen ki ton bia chung en pathian zai te na kan lak ter lai ti ki amaru ra se
และบรรณาเบียโมเสสกองกันจูนเปียกนาเตกะโมเสสกองไทยที่มีนักเอ็นคำโมเสสมังเอ็นปัจเจียนข้าใจตินักกันหลังเตอร์ไลติคิดเสียเดวิดกองกันชิมนาจงเดวิดตุนเบียเอ็นปัจเจียนเลียนกันนาอัฐนาสุมปาร์นาเดวิดจงปัจเจียนเรียนตัวนักปัจเจียนขันหลังเตอร์คิดเสียและตุนเบียกันชิมีวิวเตะเฮอัฐากระจูปัจเจียนไอหลังนักดินจ้าเสียจ้าจนตุนเบียกันนี่ prepare เตกะตุนเบียโซลองอี prepare เสลเวนฮีตุนเบียช่วงเงินปัจเจียนในครัวฮาร์เรนใจด่าตัวใจด่าหลังเตอร์ใจด่ากันจูนเปียกติเควัน prepare ชิคหาวง่ายติเคเกี่ยประคัดกับวันมูมีจนปัจจุบันนะคะตุนเบียกันชิมนาติกาเขียนกาโซเมนตุนเบียชิมเคใจก็ได้ effective ลงงานกับมูฟอนกันน่าเลยเชี่ยวขัดจ่อ pay attention ลงมีอารมณ์focus ลงมีจนกันน่าเลยเชี่ยวขัดจ่อชิมโซเมน and hearing in เขียนจ้องโคโลมีกันน่าเลยเขียนอันนั้นเร่จนกันจวนเปียกนาติกาเขียนกุลเล็กเฮเปียปะจนมังคักจงเปียปะจนโบราจาเตียลปะโนเตียลปะมาวิลตะเกียร์เฮร์ปะแต่ขันสิลาเวนการชิมโซเมนกันชิมิแค่อันที่นุ่งอะไรดุดเราจนกุดเฮเกเฮมูยาเปียปะเอ็นโบราจาเตียลปะเอ็นพูนเอ็นหลังเตอร์ขี้หาวที่เคเก็บปัญญานะคะวันหลังเตอร์ก็ดูมิจุเสจนปัจจุบันนะคะpassion ดูฟ้านักโมเกก็ท่องแต่ชิมดูเส้นสกุลหักเชียบก็จมเปียกมีน่าเห็น feedback อัฐาบิกเวก็มุมีเปียงมีจุก็ passion ที่เสOliver I love your passion นั่นก็ตีดีเขาบอกเนี่ย passion จะละมันเล็ดตัว bro passion จะดูฟ้านักโมกันน่าเลยจ้าบัดตักเต็นดูฟ้าตักนักเคดูฟ้านักงั้นเปลี่ยนกันน่าเลยกันชิมน่าที่เคอันรักไทยเขาตกอันรัก feel เขาไงและเคกดอันรักเตยมีกดอักเตยมีกันน่าเลยยันต่ำไงปัจจุบันดูฟ้านักกันหูใน passion นักกันหูมาในเห็นตามไปกันดูนักเรียนตัวเนี่ยที่อักเตยมีกันน่าเลยยันต่ำไงคือ passion ก็เรื่องปีไงกันจวนเปียกมีเคบันเบียกันนี่ passion เราติกาเคนกันทิ้งลงมุหัวเรามีเบียชิมีกันเรานายกัน passion เดียวกัน passion นั่นกันทิ้งลงบักมีเบียชิมีค่ะกันจังติกากันน่าเลยนี่ค่ะว้าว he is teaching us what he have in his heart ติเคเสอัดทิ้งลงอังเงมีอัดทิ้งลงอัดจำมีดูฟ้านักเห็นอาการชิมติมีเควันเกิดเขาจะติกาteacher กันจะเห็นคี passion ที่อะไรแบบนี้งาน passion เรามี teaching ให้จ่อ effective เราที่ตรงให้จ่อเกี่ยวกับชับชิกดูมิจุเส thank you thank you Sharon วันชับเวตัว or an chim chu mi zong in factor in van chim du mi sia chun effective low me teaching okay kalom tlampal tin ka zong van chim ve ka du mi chu khri fa bu I rian kan tuan nak a hen abepi deu ti aro mi ministry cha na te in kan lung thin chunga kan van kal hana van se ti ka du ta mi chu khri fa bu chunga hen a ho po he kan be pi vir ti mi he van chim sa ka du kan fale an be pi tlok in nula pa zong kan be pi thiam pathian minau zong kan be pi thiam na tung nau le patung nau zong he an be pi thiam pathian maya kan thrau he aman ai khat di le kan di lak te pathian maya hin kan be pi di asina te in a be pi di ko mi thrau chai rian kan tun na ka hin kharian tuan na arian tuan nak tu akhan chun bepi dau in ru a haw mi hi ar ton le chuwa chun atua Christian education kan tila mo church education kan tila mo Sunday school ministry kan tila mo hi atua as big in like fa bu cha hin bepi ta tak in ru a haw mi chu se le Sunday school sia ma te zong ka ti ton min ha cho Sunday school saya ma rian he fa bu rian vial te laka abepi big mi rian le a har big mi rian asiga ti mangha azai dang department I rian an tun mi ke zo na osi lo Sunday school session ma rian tlok in a har mi lo sama Sunday school session ma rian chu din bel lo zar pani lo rian an tun lo zar kar lak chung zonga an fa le cha tha an cham preparation an tua
amma le amma educate na tu how che chatia midang ke educate tu mi in si tika khan men lo peng in zarfatin te kan fa le cha rian tun peng mi an si cha chun tu zana arak ngai mi se sia matin sia chun nan sina becha kan du min ha le tha jang pe kan du min ha cho kri fa bu riana a har big mi rian le abi pi big mi rian boy pani nan kut chunga an chat na ti mi he pakhat na ka nan sina tha jang pe kan du min ha se chun cha kan chip na ti ka hin pakhat na ka abi pi tuk mi cho kan fa le hi an sining kan thep yak na baka haw kan fa le in chung khara zeben tok situation da an ngai an personal life a zeben tok situation da an ngai ti mi kha kan thep yak ma sa na a haw missionary bentuk van ita chun si lo Sunday school se ma te hi missionary bentuk nan se nan mission feel hi kan fa le Sunday school classroom ki ase missionary kan thla na te ka mission an tuan nak ding feel kha tha tin study an tu amasa an cha an hol an nun phung an chon hu longa hin effective 10 minutes mission rian an tuan khau Sive bentuk Sunday school classroom Sunday school ministry rian kan tuan tik zonga kan fa le an sining an dir hun tha te kan thei piak ma san halo sia chun kan teaching he effective kholai lo ta chuna kan fa le kha nula pa ni kan chom na ning ai dang chio chekhat nula pa che fel tin kan fa le tha cham pi mi bible study to pi chung khar na atu pi athan pi min han achi khat kan fa le kha nula pa ni tha cham pi lo mi bible read pi lo mi bro tuk lo mi kan fa le khan ve achi kan fa le kha nula pa ai do tuk mi chung kharin an dak kai e achi khat kan fa le kha nula pa ai si ai vu ai cha mi chung khar in Sunday school khan tak kai khasite kan fa le an sining an dir hun kha study kan to lai thai kho kan zoom la chun huwa chun kan fa le ni kan chon piak mi na he zai zon te ada an her a ho cha zona da mi ka chip mi he an effective lai tha za an lak lai ti kha study kan to pa an ro bak a haw ma kha kan ro mi kan ro chik chak nu e study kan to mi kha kan chom piak ha te ka kan fa le ni an mal an her nak zon te ya khan kha pathian dia thai chi kan tu mi kha atla le kan fa le ni thlok na tam pi an ngai ton la chu pakhat na ka chim ka du mi se pani na ka chim ka du mi chu atu lai khri fa bu tam pi ki kan zo sia chun Sunday school an classroom a hin TV zong an ngai lo whiteboard zong ngai lo mien le ma kha effective teaching a asa kholo mi bakse za tu za na ar ngai mi zong he upa zo khri fa upa zong an la Sunday school sia ma zong an la le nan sina tha jang pe kan du min ha cho effective teaching kan ngai kho na kha ding cha chon every Sunday school classroom ni TV kan ngai di haw arwang research an to mi chu atu chan kan fa le ni hin ha in chon kho mi me to asar na kan chon kho mi me mit in zau na kan chon kho mi an chu thil palia an chon kho big mi chu mit in an hu mi ni hin tam big an chon ti se tu chan kan fa le he an di atam de an di la ka ti kan palai atam de cho vision learner an se an hu mi kha an thai mi na kan an chon de tu cha chun lesson kan to piak min ha song hi an thak in video te in kan to piak china sia chun kan chom piak min na kha alet tam tuk in effective phone pakhat na panhi na sorry apathum na la do na ka chim ka du mi cho kan fa le involvement atam de pawa an chong de Sunday school ka in huam de Sunday school classroom bak e thut so bak en thut I bengai kha kan fa le an chal bak lo mi se an ma an ni an tua veding mi activity practical til te an ma ani involve coding mi til kan tua piak chi na asia kan sun ma kha lesson chunga khan kan fa le kha an nuam de ve an chong de an tha nuam do Sunday school ka jong kha le chu til pathum te chu tu tan I topic he pet line tan chim du mi se tam pi kai lom Thank you Karen thatatak avan chim mi kha ke jong zakha belak thok khan kema pum paken pak panhi te vai kavan chim vela ye chute cho effective lo mi chom piak tu na cho mi zeda an si ti sia chon an fa le kha ki take mat nak long e chapter mo information long pek
a Bible sial divine evan chimpa mi Bible kong long thek ter na an thwak long ke chapter thanter nan an nun thanter item lo mi sial siam an tam tok ta chu na ka Korean asako ka chimphat lai mat khan vadi ko se tia ke item mi Sunday school sial siam kan tam tok no ma kan rian selo kani kan rian so kan fal ni pathian dot nak an thek long selowin an nun nak an lak ter kho nak ha ser nak ngan bi kan nge haw ita chut na ka hin brother Korean se se tu kanao Rosie zong David zong Levi zong kan in na hin bia ro pa mi kan sie kan fa le kong kan ro kan I ro to na khin an clowning kan ro kan zan khodai kan de ye kan mithin ha ta ko ichim nu mi so khatluk in kan se her na kan nge a hawe an thek nak information long chap selowin hi Sunday school khan an chwa te ka an family an siang in kai naka creep mui sam an valang ter kho ta tak mo ti mi ser nakke kan nge a haw makha a ong min mi Sunday school asiye makha Sunday school teachers on kan tim hawe e chu nai tim vek vek a chu nang ding mi cho nang ma minung sinak men in kha khana to kholo nai zom ve kola na makha preparation definite chimi ka Sunday school na teach than shim chima pathian mai baka kan kun ki her boy pat kharau thiang lim kan som jong ki her ngai Sunday school effective lo mi chom piak tu na cho information long pek nun thlen nak ta tak aya nun thlen nak kan faleni an hu kho na ha ti ser nak ngai lo mi ti mi kha apakhat na ka vanchim gado chuson apan hi na ka hi cho Sunday school siale siama ti selowen Sunday school a system pi ki effective ton lo nak cho zeda si ti sia chon ki system pi ki an ngai lo pastor ni tlang tlak lo mi Sunday school an tam tok tiga khan ta chut na ka grade 11 teacher ni khan adu mi po afachim lai ama lung mi po chon tang sha ni khan ama lung mi po achima tikhin akal di he an chom piak na ke system chung khan lo te ka khan chu cha chon ka hen krik fabun ha thasam pe kan du min ha cho CE pastor nan rak ngai di shum lai member zakat nak tampo po cho CE pastor na ngai lai pastor pakhat nan ngai asila nu le pa cha nak man in fa le cha chan ape kho mi an seeding a khan than nak pek lai e kan pale zai mo zet cho hi ka an chon ve lo te ka tia excuse ke thangai ko na belten hi ka rama chon continue education zong kri fa buni khaban to kan fale an chon pia kho nak din cha ti in ministry tam pini kan education zong an to e kan ma the grace ministry zone kan va iti mi chu se e chu chon nak chu inautan ha se lo pastor shim ni tlang tlak mi CE Cawnpiaknak he effective mi si ti mi kha van chim ka du e chon pathum nak tin van ta to ning lo CE sia Malaysia khan an I betak bak an Cawnpiak leon ha chon effective ama belte ni khat ni in ni ruk ni tianga khan kha an effective Cawnpiaknak kha zaini da asho ton ti sia chon nu le pa ni khan follow up na nak to lo so CE Cawnpiaknak he effective at asikho nak ding cha chon nikhat ni in niruk ni tianga CE siama vial de la sia vial de la ka athabik mi nu le pa khan nan pi tak ti mi kha banchim godo siama le sia long kha rit lawin nu le pa he kat I bomb bak her ti mi kha na sina fak pi banchim godo so next topic man kal usilo zai tluk in da CE department cha hen CE kan falen nu le pa he an bepi ti mi kha banchim na usilo ika hen Rosie ni vanchim selo adang ni khan van pet from ako siya se nan vanchim chomi kha second thing athabak e mani khan amen katimi long te se ve e ke khan number 1 aka che mi tu ka vanchim cha khan se chun ve shavan zong evan chim mi kha the visual learning zong her tuk mi long te ke se material chun ka van pakhat ka van chap chi tu mi mo next topic kan man lu na topic pakhat in pang ding voi khat kan chim akin tam tuk information ke kan chim ton na ka zong kha effective lo ngai voi khat topic te ta chun na ka Paul kong na chun Paul kong long bakhat chim chun atuan bia kong hel ha zong adong nak chan tam do na kan ne chun ha zong activity zong skit te ban tuk zong kha topic pakhat te bakin focus pang ding ti mi te zong kha van chap chi ka du chun hak che hi attention span
ถ้าเต็นเบียนไงขวดนักจันเตหิเจียวแต่ชุนักกุมรุกนี่คันอาสาวบิกไม่ได้ให้เรียดชงจะบรรทุกสองค่ะ attention อเปียกโคจะบรรทุกจะเตะสองค่ะบันเทอคันอัฐาง่ายแล้วมาคันจันตัวตีลองค่ะชิมีที่คันอดังสองค่ะ activity จุกสวยจะบรรทุกdance ตัวจะบรรทุกสองค่ะเฮร์ง่ายที่สองค่ะบันชับชีก็ดูhold on sorryมาค่ะบันชิมก็สิ่งนู้นเลยปะของกันบันกัลฐานะเจ็บบันทุก activity ก็เรียนเนี่ยนับบันชิมิเตะค่ะอารมณ์ส่วนเจ็บบันทุก activity กันตัวปีอัฐาลายจะอันกันฮัลตัวเนี่ยขัดเตะขันนั้นมาเล่นนั้น experience เชียวขันโม activity นั้นมาเล่นนั้นฟาลิชนั้นตัวเติมมีค่ะ idea บันอิชอบเท้าสิล่ะRosie you can start and just share some of the activities that you guys do อะตอมตุกชิมหนึ่งแค่ตอมตุกครองกันแค่โอเคฟังอารมณ์นะโอเคเว้ยสิมาติค่ะแบบปีไงจนกันจวนเปียกหนักกัน salvation ขับหนักกองให้จะเติมดิ่ง everything in the Bible ยิสุคริสต์คันไอปีดิมีลองเทสต์คันอารมณ์จะข้อกระวดไงเกมาแล้วเกมาส่งแค่ไกด์ test เนี่ยกันฟ้าแล้วกันหนาวเลยปวดเฮมเจติกาขับหนักนะเจ้าเดินบรรทุกมูอันบันตั้งวันนุ่งหนัวก็หลักเห็นขี้กาครูเซย์เดินบรรทุกมูขี้กาไม่รังเบียกันไกปูมาขี้มาไม่รังปะทองทัชชิมกันไงเท่ากันอาศัยแปงแล้วเยี่ยมให้กันมาครีฟ้าบัว every Sunday ทองท้ากันชิมไหน Sunday school เดียกันขับหนักอาเจ้ามีแค่จะกันทั้งขี้กันทั้ง 1% 2% ช่องลองมันสังหามูเกมานี่ก็บ่าตัวนักขึ้นแล้วชิมดูนักจะมาให้กระจายเนี่ยชิมตุกัน information ตัวนี้จะส่งหากันอันรวดมอจะมีคนนังการดังตุกันขับนักอันประเจ้าปังหาที่สองเคขวากระวดแต่ไงและง่ายๆที่จนอินชุงคาราเห็นขับนักอันนี้เฟียงดึงเสด็จนูลปาสินจน Sunday school ครีฟ้าบัวขึ้นสีออกสิเลยso ปกติบัญชับชีก็ดูมีจอมขับนักกง always related back to Jesus โมจิสุคริค่ะและจน salvation กงคำนักที่มีจุดเด่นด้านเจ้าสีโม the ABCs of salvation แต่บรรทุกจงค่ะแต่แปลงจุดนุ่นอัพนักอดองนักค่ะในแปลงค่ะไปปีง่ายๆที่จงค่ะวันชับชีก็ดูและตอนเดียวก็ชิมันดูขันมาค่ะสกอ topic ประคัดลอง focus มา topic นี้เด่นด้เจด้าอาการส่วนเปียกมีสิโมเจด้านั่นส่วนเจด้าอาการส่วนเปียกนั่นมาจงเจด้าอัธนั้นนี่ชับมีแต่บรรทุก reflection ตัวจงให้ไปปีง่ายเกยจงเกยกันหูเลยแต่บรรทุกขึ้นคุยกันร้องไงจากขึ้นกับฟ้าเลย Sunday โมกับฟ้าเลยปุงหันตีจงขึ้นก็ชิมเขาตุกแล้วนั่นก็ชิมจงอาขึ้นคาชาติอันไงมองไงแล้วก็ชิมให้ effective สมอที่มี test ก็ดูแลนี่ก็จะอุปเดี๋ยวอันให้จากขึ้น pop quiz แต่บรรทุกมันก็ตัวอัตร์หาแล้วก็ class ตำเดี๋ยวนี่ขึ้นก็จวนเปียกมีชงคันจะกันថា quiz ก็เปียกหาจามีป่วยก็เปียกหาเต้แล้วมาคันตำเดี๋ยวหาค่ะเลยออกอันเทแล้วนี่เฟียงเราคันจะโอเคมาถ้าเต็งก็ชิมแล้วก็ชำเบาก็ชิมมีค่ะถ้าแล้ว effective แล้วที่ค่ะก็เทเตอร์เวส่วนเลยตำเดี๋ยวนี่คันอันนี้เฟียงแล้วถ้าเต็งพิมพ์เปียกโคก็ว่าคันจนพิมพ์หันอันเปียกโคคันจนโอเคก็ชิมมีเหตุเทียนจังฟ้านะคันถ้าก็อันนี้ลักเขาก็จนไอเฟียงเรามีอะไรเขาบอกเรามีนะคะอาหารทางการทุตเตอร์ตัวหน้าแต่บรรทุกมัว sitting arrangement ส่งให้ไปปีไงตำเดามีถ้าเต็ม participate บีง่ายก็มีเขาจะอันหูเลยบิ๊กนั่นทุตเตอร์คันช้ารองจะอาจารย์ตำเดาคันมีนุ่งพัดปันหิลองแต่บรรทุกหน้าขึ้นกดอันคลีร์แปลงกันเละแปลงแล้วกันมาปันหิลองนักบีไอรอมีกันเราจากคันอดังปัวจงอันนี้แต่เวโคนักเลยไง inclusiveness ที่นุ่งอันนี้โคนักเนี่ยคันมาบีง่ายก็มีจ่าเทียมก็มีลองแต่หูแปลงมีค่ะอันหูเลยแต่บีกันก็เชียนหาแล้วจะกันจะบีไง I heard เดามี cowboy เดามีค่ะกำไฮประกาศก็ชุดเติร์นค่ะสมัติกัน sitting arrangement จงเทียมไงเขาจนวันเทคไงเขาจนมักเชื่อว่าที่เขา opportunity the same opportunity แบบแค่แบบปีไง so เกี่ยวกับ system ก็มันมีคลิปเด็กเห็นอันมินก็เจียดีแล้วมาคันเบียก็ชิมโจมาเห็น random หมดแต่ฉันนักคลิปช่วงอันมินก็เจียดีแล้วAdam โอเคค่ะ Adam มาทุนไหนก็ชิมมีค่ะเจด้า PC เดบันดุกแล้วมาคลิปAdam ก็ทีมจังมีค่ะเลี้ยงอ่ะก็เชียร์มาทีมที่โลกนักนึงอ่ะส่วนเลยsame ตรงนักนั่งไม่ทันนักจำเปียกของมันเดบันดุกขันมัวก็ตัวตอนอันมินจงจะ avoid เดนักสิจนอันจะปีเต็ม participate อันตัวคนนักนึงอ่ะกันมา system ก็กำหันจนกันเสียงกระรักตัวนักดักเลสมักอาร์เตอร์มีร่างนู้นนี่กันรักตัวแล้วมาก็อวดตุกรองจะเล่าจนมินุปัญหาปฐุมเตลองเอาบนแปลงมีค่ะอันฮอตแปลงอภิกันแปลกต่างแล้วอันจะพิจารณา equal opportunity จงก็แปลกหน้าจนอันมาจง alert ขนาดนู้นเกมมาก็ทีมสวยที่เห็นถ้าเต็มเบียกันไงไปจังแล้วจะกันทำ ready ที่ขนาดนู้นสมมาตำตุกชิมถึงก็ก่อนไหนมาเบียกันสกอตสลอต equal opportunity จงค่ะแหงไง
kahin kan hole zong ni chimve ban du lai cha khan ke zong toy ten ban chimve ka du mi cho effective teacher cho apakhat nak big apiang thar bak mi si haw apiang thar bak mi si haw sen school se siama cho athin than nak atum bia zong tha te in achim kho bak mi ai fiang bak mi khap nak zong kan si masat a her eta tia chun apiang tharlo mi chu babon ne thrau mi cho kan ti mi cho ni mi cho kha atem na asoi kho nak ding umla chu cha a sen school se siama te kan thim te ka hin minung an umlo ti nak man in apiang thar bak mi he thim usi lo sen school kan ministry he alat tampin effective la ti he pakhat na ka chim ka du mi se atua vaya kan van lan ko ning lo atu kan sia sai lo na van kan hal mi chunga khan Bible study kan to aning te he atu kum khat deng kan kal chang le effective ngai tin ka ruwa chu cha chun tha jang pe kan du ven ha Bible study to mi zong cheu lai Sunday school atu mi zong cheu lai cha khan lekan ni Bible study kan to a hen nazi pan hi bak chan kan lak game kan ka lo game ka anak hi ni dang ten kan sweep le game kan ka lo Bible study kan to atika kan fa le he achan kan khie mi chunga kan tong le nazi cheu chung tha kan cham nazi cheu chung ka tha kan cham pum pak pakhaten tha cham kan chip na stay chung kan kai tar na tha kan cham tar na kan mani kan gai pa na an cham pa bu kan chim pa thlo ma na le tha cham an chong di nuwa an di lakten pakhat le pakhat tha I cham pia kan chip na an ku te kan tlai tar na tha kan cham tar na chun huwa chun sia ma te di lak ka da than an lu chung te kan kut kan chuani kan fa le di lak ka tha kan cham pia na ji cheu chung he tha cham na an chan kan mang chudi chu adang na ji cheu he worship lasak nak an chan kan mang activity lam nak te dong se ko chudi chun worship lasak nak na ji cheu chung kan mang chudi nuwa chon small group in kan than an mala an kum hoi ning ten kan than na le small group te in Bible lesson kan pek na ji cheu chung thiam na ji cheu kan pek na na ji cheu adi pak in ro kan I hoi kop na kan ngai le chu Bible study kan tu anak chunga chon van lut ning lo zeta chim ka du ti sia chon activity kong kha kan hal cha khan zeta ka tu atar na ti sia chon pakhat nak Bible lesson ka pek mi na kha outline tha ten ka tu pek na outline nuwa reflection question ka tu azungza Bible lesson ka pek di na bak in small group panhi pathum ta ten ka than na le kan chon mi lesson based in khan question ka hal tam na an mala group te che khan kha question kha an hal an mala group chewin presentation ka to tar than na lama kha an ma activity involvement pakhat ase chon panhi na ka zaida kan to tar than na ti sia chon ta chuna kan hukum kha kan hukum ti sorry kan nuzar kha lazaru le murum pa kong kan chong heram le van ram kong kan chong drama in kan pia tar kha drama in kan chon mi lesson based in kan drama pia tar kan falen an huam tatak mi le vaya an lung hui ngai mi thil kha se chon pathum na ka hen essay tin ha kan til tar na essay tin ha kan til tar na chudi chon prayer wall kan ti card me te aket an thacham na kha an til le va ban heti bantu til me te lo ko na te an ma involvement activity de pa wa khan kan fa le kha sin school kai an huam deu an nuam deu ti kha kan ma kan chol chak nak zongin kam hu mi ase hiti te research ka to anak cha dang te karel nak zonga sia ma te dang zong ne an chim chu mi asi cha hen it is relevant ngai se cha chun to ve chiu dinga tha jang pe kan du min ha se tampi kai lom Che David van trove to na mute okay siama Rosie la kan hoi len kan van chim do ko lo ka hedu ko wa ke he ka van chim pa long mang ko we okay jadi vai ta van chap du mi ma aba pakhat te ka van chap la mo ke activity cha tu sia salo zong ke achon piak na kha atu akan zo mi tam pi cho nan tlai kho cho line an hu cho line ke kan chun piak mi kan naw le
ke amaya chuatere chen example computer na banabia sia saloni to ton mi cho aswal bichem la atha bichem ti menung kan ru mi pani ke two group he jisu khri an herti ve ti ban to ke ni cho ke apia tar na kan na pol kha stage chunga khan kai ter na e ma ban tuk te pol ke arabe pi ngai ke chiu zai da to sia chon banabia pathian athiang hlim na kong ko chim sia chon pathian the holiness of God pathian athiang hlim ning ke mura ka ni atil lo dia khen banabia chunlai ni chiao ling seling jing na he si sia chon ke cho leng ka chua pi na e leng ka chua pi na kha tu cho ni ka kan zo lai mit kan mit he kan aw lai e mit thap lo ba ken ze mene ze za da ni ka kan zo kho kan ni zom lai pi na An mit so kan ni halai bro. cho an zo kho lo ni ka kha chiao tu kya khamon ke 2 second man gan zo kho lo la ti ken ka zo pi na e ka zo pi nu na khan ka lu pi na e pathian thiang lim nak cho khaban tu ka se menung bin ne mu kho lo mi pathian athiang lim tuk mi pathian ti ni ke ka ve na de ke an kai kho ngai ma ba tu te bol ke ara her ngai ara pe pi ngai ke kan chum piak mi na ke practical te yen van tu api la mang ke kan naw le ne ani la kho ngai te mi kha chu khate cho van chap chi du mi se Ke man kan chap to la yo ke ma ka Cawnpiaknak ke effective ngai te ka ro mi cho a group in ka ten ha hi cho camp cha khan si e ve si cha jong atha kho te ka ro ta chuna ka tlom do minung pa thalong si nu le pa jong hei then na ye ma kha point system te hi to piak na mo e ta chuna ka Cawnpiaknak a khan be hal na e be hal nak pakhat ni khan aban thei sia chon point piak na ye thlathum da na khan point tambik anga mi kha ke lom pi nak the lakter ke ben tuk jong ke an ma le an ma an ngai de tak lo test nak ting cha khan chom ke izom nak te kan ti lai cho friendly competition te ngai jong ke ar tha ngai ye tam do hi cho an mit in an hu kho mi thil ke an mit in an hu kho mi thil ke illustration bentuk in the pia khas ko e ka he pet tan pakhat te chao ka van impet ton hala yo okay ma chao ki se he hit ha vela ma chao ki rak cho chiu lo ka du ngai Tony Evans book of illustration this year thong ra chim thiam tak se Tony Evans se le hi a chao ka hen zeda to ti se chon ta chut na ka khap nak evangelism se chon evangelism he an thei kho nak nga ti en ta chut nak te he illustration te he tial hin in tam ngai akabom hi cha okarial nak in hen ta chut nak a thiam cho ter mo justification he it in da ta chut nak lakning si ti mo pokha hi cha ok hin atiale Amazon le velo Christian bookstore kan anga Tony Evans book of illustration this year he koirin zong sia David zong Levi zong an ngi lai te ka zum he thanam ngai ma he man rak thati lo ma te he rak cho teo ma he akabok ngai mi ase ti mi kha van chim ga du e so activity kong he pet lai in chap adu minum sia van chap to lo ma di in ani te ka van chap ve lai mo kan ho ko hole te ne nan van chim na thal to boi pan in mang chin ko na sa tu zan online kan zo mi vil te kan ula kan naw na zong ru ana kan ni cheu thin lung kan ni cheu se ka zo na hen nan van kan zo cha kan lom to khring chun si teacher ru phim cho akan zo min sia chun hi ka zon hun ma hin upat nak kan pek na kan dilak upat na kan in pek na thla kan an cham pek na ti mi te zong kha tha zo vin pek kan du na si kan kol pi khe kan ni fian a be pi ngai ngai ro ti ka ruat ma illustration kan kalhan de te khen si kan kol chu tanai kan holen en van chim chang ban to khan mathangan kul riat thlei riat in kul hlei ko tiang ke kalak ton zu tu sar khamo boi pane jisu krine vale chom khaz ke bakalin azul tu thatam pi sarding ko mi kan sinak te khe si kan mission akin ruat ven house te khe the great commission te khe kalung chung te khen ke cho ka chi azong za mi se ka 20 hoi zong ke tha jang ka pek zong za na e kan ni zu tu tha kham nak thong tha chau e zu tu thatam pi sarding kan city mi te khe kan tlang ta ra khen kan tla kan chi to ne chu ha pe tla in chu tu
CEP akan CE ministry pi kan pum pek te ka zeben tuk illustration kan mana abe pi tuk mi cho ke chi hi karu alang mang mi se mi tam pi ne Sunday school teacher kan tuan te kan chim ton mi ke ma CE teacher ka tuan cho min umlo cha kan tuan kan te min umlo cha kan tuan pastor pani aka somro aka tuan ko hoile kom ne se sa kanula ka pani va tuan ve ko akan ti cha ka tuan hei ti bentuk chun biakin ka phak lau nak sa tuk se kan biak phak nak ka tuan hei ti bentuk kan CE kan pum pek te ka hin chan pek a hau zu tu tha tam krina kan film rian lian kan atuan mi kan se te ka chan pek a hau sining thinlung ru ana ka pek a hau te ka ki tuan so men tuan akhan anga shrim lo ti mi te kha ka mai thi te ka man chim tha ta ka du aruang illustration kan tu te ka khan abe pi tuk mi cha chan pek kha se atu ke he ka teaching a hin kana le ka chom piak na hin afisangan peruk kong ka he chom piak na afisangan peruk zoom na kri rau thuam kong ka he chom piak na rau thuam ning bakin ka thuam Amazon ka order re nam pe tu ka chok le khu tu ka chok ki rau thuam Roman soldier ban dok bakin kin Roman ra ka hali Roman ra ka ban dok me hi vainam chu pathiam bia kan manding si te bakin kin kan naw le an kho ding kin chan ki ka phum pe chan ba ki ka pe ke ma ka cho wa jong ka man arong te ka goal kha kan goal pi ki ka fiam te ka khan sahar na ka ngai apum pe na ka ngai te ka khivial te kha hi pathian den ka tuan hlan ri ma ka tu chang mi se chon ke kan idea po ka next level ke man kho ka jong ko cho kan naw le vil te kha ta chun na ka tu samangan kuluthum ke hi chom piak na pathian chu tukhal kan tuk Jesu Christ kan tukhal tha si te kha ge chom piak na ina khan karak switch ya tu pol kha ka switch ka na kan classroom vilte ki katar din na tu vilte ki katar din na tukhal Jesu kha kata tu hi den kan si tu chu kan mit ki kan mit thalo ke tu chu kan khuna ranglo kan khuna no acham baw mi ke se semesala Jesu Christ kan tukhal tha si tin akan zo kan ti mi ki physically tanai siavane van chiban to kan an minin ko ding nak ding bakhe chantam pi ka pe ke classroom vilte ka katar din ha chlong slowin abe pituk mi kan classroom setting ka be pituk tanai siama Rosie ne van chimi ka mo kan classroom ka ahlan likan nilai mi cho khak che vilte ka thutari akan ma ka mai diri chim kan bang cho ki all traditional teaching in there all traditional sala kan thudan nong ke akam le chia di hete ban tuk mo salola atanga thu chan ha ke ven tu an house salola so winding ke mo round table square table hete ban tuk zo ka tampi chon house la ki amanan foite wayfair te mi la wayfair te mi ke alink de kan van ko tin ha lai ka khen chok kho an se amanan foite te churchforless.com te mi te zo mo churchesforless.com te mi the website te akan ki ban tuk thil kalink kaban ventil te la comment akan bro ventil te lai mo ki kan room setting pi king hak chinen ven lu te ka wow siama Rosie your room is so amazing sia silo na room cha ado to ki ka thla to ti mi ki feeling an ngai kho nak cha tiang ki abe pi tuk mi se atu je kan naw la pol cho biakin an phan classroom an lu ka an nuam lo an mit phai chia chang siang ana an lom do tam pi cho aruang se kan classroom setting kan ki kan jo na kan thok lan ri ma kan wall kan chia mi la kan thudan bo kan chia dan rim ka onboarding chang chu te ka ki visual aid mo ki kan mane illustration kan van ding kan jom pian tlang tar he kan avan ke ding mi pol ke her sun kan room vil te ka top di atu ki David la kolia kong jom pian asa David la kolia matlak na zo ko tar atlang tar na ka tar kan nule ICBC nen tu ami ko ngai mi cho siama Sarah na ka aventare ki ICBC ka thothan zing akan si room vil te kha ki Jesu Christ Jerusalem alu liula ki thothan na kong ka tam pian ventar ye khak che thinlong kha excite tok ma kha ki ban tok kin mo kan idea ke next level tiang kan man ding kan som na ke classroom akin kan ngeding me Caesar ki
setelah anak cadang heti bentuk serep setelah anak kati song itu naga pun ikin ke zagan telas idea tampikan man ko project tampikan to ko nak cadang kin kan classroom kan ki bentuk til coloring crayon heti bentuk jon ke sticker heti bentuk pun cia ke anmang hak selila ka sweater tan tar nai mo ke movement tampian ngai ko nak cadang kin tampi ke sia mati nakin kan mushroom ka preparation ka abapituk tia ka chim na kasi chan tampi pe ka ma kha Sunday zin ha ba sari le ka chom piak le na ti sia ka work ti lai lo Saturday night zong work ti lai lo Monday to Friday ka ka kivial te ka tim to nak ngai lo kan ni US labang sa chat na sa dollar trium la kan ni India na labang sa kan in pong rong he ICBC CEBC ZBC rong in pong kong rong hen dollar 3 store lo de peli rong kakal di sang ki bentuk idea te nan ngai mi man nak sa de ka mo ka dollar 3 function da di lai lo function sa ki siang ngai de ka chok ke ha fale cha kin tam pi kam han ko se ko ti mi te ke tam pi tha jang ban kan du na tam pi ka lo to cut them once, David. Sorry, last one to sell. See, mama to activity to take. That's naga can cross academy sing hakches on here. Can chip me to say that. What do you like about cross academy? The bentuk asal Sunday school akan kan halakin. Mama to activity to take and to me ani cincha big me to say like they took lecture ta they took more kan rak chim zong akan. That's naga Jericho kong na kan Joshua Jericho kong chim na voice hari kan building kan helter na the bentuk asal la building at chuma so then to for nakbial they can simter lagan tila so and then that's naga Halloween akan panikri fa to Halloween kan lom lo kan tila so hell and heaven maze the bantu ka kan tua la second thing budget zong akan suai be bak ma man tu po kha hell man tu pa kan room pa kan tuam kan jam di la minung po zong zai man tu minung da hell an tla zai man tu minung da van ram an kai the bantu zong kha attack kin maze man tu phun kan tua tern hala ma man tu te kha ani chinchia big mi se la kan tua mi te chung zong kha ban shom be chun se David chimi zong kha ban support pa kan dong na kha ban chim ma te kha yeah thank you athatuk chun van chapri ning zo ning lo kan fale an thei mi hot in dau in chon piak sa thako ma kha effective pick la hol hian thiam tok ti lo ti ka hen mirang hol zemazat ban tel ve adi laki mirang hol asilom hana abe pi do mi be phang pol cho mirang hol in ken chim ke atha ti garwa ta chuna ka rankun umin ha kol hol thiam do sila kol hol Norway se chan Norwegian hol thiam do se Norwegian hol do jong khavan tel ve la hol long de khan chon piak nak cha chan thei mi hol jong ka be pi ngai asia chon atu cho how do you prepare ti mi te kha kan ban chim na la ye arong so nan ma le chu khan mo zetin da nan fari dan chom pya khana prepare nan to ning si like you know zar khat chunga khen ni khat ni en ni ruk ni tiang khe umla khi chunga khen zetik ni ya da lesson po kha plan na to zetika da thana cham zetika da zetin da activity ka na to ding mi ke idea na lak ning si ti kha kan Sunday school challenge ya ma prepare an to ve kho nak ning sa khan khate kha ban chim si lo chon ka hen Ronald za thang ne achimi ma he ka van chim to la yo Ronald za thang ne hen se salo na thil ri shok pol he kalung thin athiang bak tina kalang he ti ma kong happy tlan to te ka van chim to lai an fale sina chun sulen nak thai to ki kanum khi an kan ngam lo la kha thil shok e abe pilo ti na khasilo ken an ma ni ngam ok lak minung kan siding khi abe pi ngai ke jong ke ta chu na ka kan fale sin kuma chon sport shirt te la jin bombi te khen ke ume lentin ha ka chat pin ha high five na ka pek na ke te khen kan thil shuk e tiang khen kan fale ni khen ngap ok tlak te kan ume an ma khan kan ngap nu khen chon kan chon pek na jong ke effective ngai khacha khan ke he ha che chon pek tu pen ka si te ka hen su le nak thai nan kam hu tok la lo ke chu sia David la sia Irene ben to ken creek fa bo la full time tron mi ka si lo te ka khan zalong ta tak in thil shukai mi ka sem ma jong he ka tactic pakha si ti ka malang ka do okay how do you prepare ka zon te kan mo ven eta winning lo na chimi te ka atha tok sia sa lo kha thak chen ngam ok tlak te kan siding kha abapi tok ma kha ke jong he ama sin tam pi ka chong ve ama he ka le hin ka sia sila Sunday school teacher kan sitik ka khan positive minung kan siding abapi tok kan nalin han raye
ai na mui chet ning cho ai na der ning cho iti rong ai ki ama fast ko la ki chim ga ro tak mi pa focus ko ki iti rong minung labeling la ki negative lai chim kha athari phim lo tha zang pek peng ding si timi te ka van chim tha ta ka du ta nai brother salo ne van chim to khan tha zang pek ding mi gan si anak te ka high five pek oh na do ding chu tu zan na pan ko ti you look so beautiful ka den thar te man a shruk angki thar te man a chok na sam na do tu ki tikin tha zang pek ding ka si timi te ka tha zang pek kan du ko na kan ni sia ma sin zong pakhat ka ton ka mu pa la mo mi chu ai ki a thawning ki he te rong khak chini na thaw you fat te mi an du bak lo an fa sak tuk ma kha a yeah thawning chu zaiden na ai na thil ruk pi hi he te rong ma kha ngak chini atu chan ngak chini ma ka ani fa sak tuk mi si em kan ma shim kha sut pi ruk ki dress isu ka do te khen te pi dire khati ti salon khan ngak chini ngam out lak ding kan si ding ka pi tuk chun kan chimi ki ngak che high five back chun ngak che ku na kind touch an ti mo marang ne ngak che ku angai chen mi ngak chen ha jong wa ku ding in se high five back ding lente chal pi ding ti mi te ke to my brother ne sia salo ne van chimi chung te khan ma kha kan ni sunday school sia ma chu we must be friendly ten smiling face ngai pek ding in simo khati ti pi thin hun nong nun rong ke ra kan ti na se ti rong kha ma kha effective teacher sin nak sa ding khan alak selem lo khak si ei kom hoi kom bantuk akum te kom me tha jang pek na du sa te khan an ma ne ngap nu tu khan sarsim ven ha kha abapi tok mi si atha tok mi si timi te kha tana sia salo ven chimi te ka ven eta ka du tam pi kalom yeah thank you assessment how do you prepare zaitin da prepare nan to ning seti khavan chimula kan shali vai he ren her avan nge cha khan kan chot ta ring sia man even chimus ha se lo chidi chun rosie ni ban pe se ko ren sha david chen ke man kan pe to lai mo zaitin da kan fale chompiak hana nan prepare ning seti te kha ban chim chi to la alright so preparation he be ngai je preparation kan i tu adinga hen zaida mas pakhan na zaida be pdc chun zaida kan chimlai ti he kan thai baka haw kha kan thai lo chun preparation kha kan to kho phun lai lo chu cha zaida ka chimlai ti he a topic he pakhan na kha ithim ding chun apan hi na ka kan naw le pol he tampi he tu nai sia korin jong ne van chime min hu nakin achong mi kan naw le hen tam dok be chim so men he ani lak bak long chu cha preparation kan i tu ti ga hen powerpoint te he i tu kho peng he thabak a point te ke lang te re too much detail jong ke halo via powerpoint akhen kan chimdu mi point te ke lang te re chon kam powerpoint hana khen asi kho si a chon ke man khak te jong ki itel chi solo bana bia background khin mo bana bia ke ka powerpoint ke ka prepare mi ke the holiness of God kalang ter si a chon ke chiu tuk mi chiu nak ban tuk man khak ke background akala chon pathian just asana ading mi pathian sena powerpoint ka prepare akhen atu bachai nak khunglong tung an tuk mi te pol man khak te pol ke background ma ka tua so cool kaban tuk te pol ke ama le kan chimding mi athape khoin kem background man khak te pol atel chi mi ke bana bia ke na bad news te mi powerpoint ka tua ve in me kang mi picture background ka chia chon breaking news then powerpoint pa kai tu ri breaking news so news breaking news an lang ter mi man thak bol ke breaking news then an hu le ka chia zaida breaking news se temi te pol ke ka lang ter ke chimdu mi cho kam powerpoint ke ban tok te yan a plain so mi jong ke ra thalo kan chimdu mi tape hoyen a man thak te po jong ke background ke atel chi min ken tam pi bia chem so te ka kam powerpoint he if prepare bak ding chon atu sana school krifa bu sana school se siam atol mi krifa bu angan deu khi cho curriculum akan sui pia ke curriculum hi kan ngei jeo se siam atam bi jo ke kan ni rin ne den kan he jok tu ta ke zeima ka ma te yen kan ni chap mi kan ni prepare mi ti lo by the book and ka
by the book lo te nang kal book by book le kha kan he zo so e kha akan piak mi chau kha kan rin e kan kale kha chau he atia ning te long ten kan chim chang kan ma kan idea zai man achwak ti lo kan thinong umi bia zai man achwak ti lo zai man ke kan ni prepare mi arum ti lo cha chon curriculum akan sui piak mi ke erin top ya nga bak lo ke curriculum akan sui piak mi chungen zai point da ka chap lai chon zai point da ka zu la hit deu he ka focus deu la ti ke kan ni tim to ta tak ha chon apli na ka kan naw la kan chun piak na ti ka chim sa ban tu ken chim thua ma chim anga thalo point kan ngei how the first point he said and second point he said third point he said then a point name then systematic then kan kal how systematic then kan prepare how kan naw la ke chun na ka ani lak wik kha point kan ngei lo we chim thua ma ye kan chim dia kan chun kan naw la ni ken ke an ngai kho ti lo chan sau pi cha chun point te in ken kan prepare zong how chun kha cham let na ti kho chim halo ki ba si chang e khaviar khaban si salo thank you Shelly vai okay so kai prepare dan so ta chun naka Sunday maizer Sunday a thong chim ding thaka sia khan chun Monday khan thaka cham le topic tel zu ko kai tim chang Monday a khan la draft from her presentation ka ban swai chun tu leo kan ton mi de ban tuk mo current events kong de ban tuk na thar ngai mi de ban tuk na itala khan chun ma kong jong khap tel kho kai zom draft ka ban swai chun Tuesday, Wednesday, Thursday de ban tuk han ka ban chap chin nang mang chun Bible le jong khan research ka tuwa chun biblical perspective like on hang kata kapa de ban tu kata na inoma chun de ka hal na research ka he tuwa le ma kan ka ban chap chin lamang Monday de kan draft ka swai and throughout the week ka ban chap and then Friday shong kan chun final ka tuwa ding mi ka presentation te ka ready tin to kai zwam kai team and then ma kan zan share zong ka ma le I guess what lay preparation so ma te kan se chun zan share kan in chung har cham na kan tu na kan pathian sna kan hei up peng ton zan share ka chim han chun ma Saturday shong kan chun dai te kan Saturday zana kan chun mino le to chak nak adang activity zong han no thai jing thong chim ning ka se te kin ka thin long kha pathian sin up nak te ban tu cham nak han nei kho kai zom peng and then kan thatin erase and then Sunday zinga kan kal hana kan kapa sil pakhat khat ka to po kan kanula pa sa champiak ta lo ken je kan hangam thu kho bela kapa kha a thei uma kan sala ka champiak ta ka hetila te kan pum nak ka hekal ton so Monday I can thatin draft the soy kho kai zom it's an idea te ban tu te tekhe adu sa te kan ara throughout the week so PowerPoint adding chap ding te ban tu pathian biara mi kha ka ban add thoma chun se atuna ton de kan chim tu khan ma man tuk lai kai tal mi children ministry youth ministry kai tal kho mi khatale chun ke ma ka fuam nak ka passion chun pathian ka pek mi pasang creativity jong tam pi ka man kho ta chun na ka kan hu lai na kha jisu lo chun zeim han kan sala mo jisu he like kan tho kan je jong bil te kan her tuk mi se nga na ka ba chok nga ka ba chok ma kan theng ang ka chia le kha pathian sin jang tang ha pathian kan ka tak chin lamang ka tang ti kham container jar empty na kan ka toi thloma ji su kha kan ka tak ching lam kan hoida tu kan team TikTok han san tam tu kan man da ban ka tila so nga kha ti lo kan ka ter la te kan a tho te kan a chol like look right hey oh my gosh Miss Rosie give more water te kan tila so ma tu kan log one day him tu na kan se swala so tu te him we need all this water we are like the fish and Jesus is our water we need it all the time they can let him do that creativity like pathian you can aka pek mi pasang le passion jong sala ma bil ti kha thong tha chim nak jong se class chom pek nak jong ka hei man chi kho le ma khan throughout the week akan idea te ke pathian sin tha ka cham idea te nga kho nak nga khan ka cham chun pathian sin nun up la chun oka sang hak chia ka class ke current class nei mi pol ke an man thak te ke ban panga kan ka tar le ji su min chhuat nak pek te ban tuk mo an ma cha pum pa kan tha cham pek he ba pi ngai ke zong al hana khin kum sau tuk teaching ka tu chang cha khan
ma film nak ma thiam nak ke erin kho ke foite like he to peng mi go thangam ke foi so thiang tharau som lo khan chun kan chimi ka tha to comment entertaining man tu khan ai chang khomi kha ti nu ngai ke zong han khan da chun na ka ban bad da ko schedule busy da wa khan okay it's like I got this the man tung na ke chima foite te ro foite la ma tung na in chan kan mana khan chun thiang tharau pathian sinun apnak na thiang tharau ren atwan lo khan chun it's nothing it's a waste of my time their time God's time because ta khan pathian sin zai tuk idea tha kan nei zonga entertainment zai tuk entertaining zai tuk a topic a that zonga khan zai tuk bachim kan bathiam zonga khan pathian thiang tharau ren twan lo khan chun pakpalong asa khan it's really really important la ai dangai a han liomo ha chadep leo cha kachima pathian sinun apnak tak ngai bu ichim le ma thiam nak erin buin mo okay like I got this dikin chim ke ai thau nak te jong khitam pi khem pathian ni nun tam pi khe aka chim aka chon piak so ke ma kai tim nak chama te khan se a hluap in chun te Shakurin Okay, Rosie tam pi van chim chang le a tha zong an tha tuk tam pi kha chim mi chung kai from le ton do ka bia van kiom na sa ka du le ton do ka bia ka chim mi chu Sunday school sia ma te he missionary bentuk na ruat lai ti kha ka chim mi pakhat na ka asile kan fa le kha kan mission feel and say kan target audience and say peng and knowing your audience is very very important ase makha ton do ka chim mi se and then at the same time Sunday school sia ma te zong tha jang pekri kan du min ha chu at the same time pastor bentuk nan si thiam Sunday school te tha jang ka pek to min ha chu pastor me te nan si ka tilang mang na pastor me te nan se le like van rot man ulo zeruang da pastor me te bentuk nan si kan tina si achon nang classroom ke nang khri fa bu bentuk a rot pengo nang classroom ke nan khri fa bu bentuk a rot ulo nan siang hak chia pol ke nan member bentuk a rot nao leo pastor ni zeda atwa ti si achon pastor kan rian ngan big chu khacham le bible bia pathiam bia chim chon pia ase chunak in pastor rian abepi do mi zerian han lo everything else is secondary ase everything else secondary chucha pastor bentuka irot u kan tin hatika pastor te ni kan turun kha pathian bian he tia kan chom na I kan chon piak na kan chim na bentuk in sia ma ti zong ni hin zarfatin tin nan fale he pastor dir munin to ko pathiam bian nan chon piak nai pathiam bian nan chom ve na chu cha pastor bentuk baka nan ruat lai ti he apakhat nak pika chim than ka du mi se le a topic chu how to prepare si cha khan hi ka sia ma te angai min rom sia chon zetin da effective preparation he ken ngai kho lai ti mi te kha toite fan share ven ha ka du mi che se pakhat na ka chon preparation kan tu hlana hen tha kan cham masala thacham nak bak in every preparation here I talk how thacham nak in kan thok lai thacham bu in kan tu lai thacham nak kan dong tar la zai tluk man in preparation ngai lo thacham nak na ngai chilo sia chun it's going to be so dry zai man effective lai lo minum nak rian atun kho lai lo chucha thacham nak bak in preparation na tu lai ti kha pakhat nak a tha jang pe kan du mi se panhi nak a chon good preparation comes from good resource ti se resource tha te na ngai ma sa how atua silo ne van kan pia mi zai ban tuk chak da nam han lai zai ban tuk fil fia chak da nei baseline a ho ni atil mi da nei zo chin lai zai da a ho chim mi kha resource kha na ngai ma sa how le kha resource ko nge pe tlai in lai mi ni kan ngai lo tok atua hen bet tak te da tu acha kan ban tial he zan ti ni ban tuk te se khaban tuk zo chi ding mi resource kan ngai lo cha a ka chim tom chu Sunday school sia ma te asi kho achun mrang hol athiam mi su mrang hol athiam de mi te hi team kho azom na asi lo mrang resource atha mi he an rel chi kho an ben chi kho lai e preparation and to adik le an chom piak na tika alat tam tuk in effective asela chu cha a khacham nak an thok lai panhi nak a
zeben tok resource ta ka ngai ti mi kha collection na to lai panhi nak apathum na ka chon Bible tuam bia mo Bible chang mo Bible phase pakhat khat kha na thim la makha na thim mi Bible verse chunga khan zaida akan chon piak du mi si ti mi the meaning kha kol kho bak na zum la asulam zaida asi hi atim zaida asi ti mi kha kol kho na zum lai pathum nak chodi chon apali nak a kha Bible chana thim mi kha understanding nangma shim ni na fian ma sa haw na fian ma sa haw na fian lawa chun na chon piak khon hala lo chu cha chun nangma shim ni nai fian ma sat kha abe tuk cha chun chan pek te in preparation ngai le boy pa bob na khal le resort te tim tu her tuk na kha ase chu cha apali na ka chun understanding ka very important chu chun Stephen Lawson ni sermon preparation and to atigati in principle pathumanga mi chu read the text explain the text apply the text ate na chon piak na tika explanation umahaw zaida nai fian mi Bible chang kha na fala ni an fian kho velai tia fian tar na explanation na to lai ton bia chim jong na chim kaun hala fian tar na khana to lai ti se chun panhi na ka chun apply the text TSA kha nai fian mi pathian bia kha na fala ni anun pi kho na hading cha zaitin da apply na to lai ti mi kha apan hi na ka van rami chu se anun pi kho na hading cha an fian kho de na hading cha ta chut na kha na lak piak na la ta chut na man thak na sui piak na la le makhate khan preparation kha tu kho a chun atha bi ka tina asalo na in ke mani ka tu mi la ka experience chung sharing kan to du mi na ka se khati te na tu kho ve sia chun atha bi basala man se lo abob ngai ko la ti kha chim ka du mi se kha lesson na tu chunga khan na lesson tu mi he ip tlai in Google a khan kal lo man thak te na jong kha lak kho izuam chudi chun Walmart Dollar Tree jong a he kal lo na du le tuk matak te jong cha he cho chi lo jong cha anga thiam chu chunga chun asi kho chun PowerPoint khan tua chudi chun lesson outline to lo chatlap te in I print chia di chatlap te I print chia di lo na fale ni pakhat chu an tin choding khan print piak na chudi chun adok na ka khan question le question answer to ading mi kha reflection question kan ti le ma kha to kho chi jong kha izum lo question te an re mini khan kho aru atar hala ma kha ale ma chu pol chu athangai mi se chu dok nak te ban share to ka du than mi chu kan ni he ni thum ni pawa sia ma te ton na kan ngai peng zar fatin te everyone is day night sia ma te ton na kan ngai chu ton na kan ngai mi chunga chon zeda kan tu ati sia chon alun che zar I an chol chang na kha review kan tu le kan zau than rem le chap a haw mi kha kan zau kan rem comment tu haw mi kan tu tha jang kan pe tha kan chamti pakhat nak pani na kan tu than mi chu next week this coming week ate kha nang zaida na chon piak na lai zaida na topic a season na team se preparation na tu chang mo zeben to resource da na herti mi kha kan na ruwa na ka tu khaw de lo zeben to herti sa kan chun pakhat kha resource ka kana pe ka cha po jong hi tampi ka pek min hal ka hlan min hal ina tampi na che mi song kha an vai lak thai her level put than ke pastor kan dir mang achun resource providers on kan tak sidin kha pi to kha sidika iton na te kan ngai le asi kho achun itong kho peng ve ulo in person ton halo zoom in itong bia ro u lesson te preparation na idea cheu tha cham tiu tha jang pe u makhati te kan kal ti kho kan chun effective de ko lai ti he kai ma ka experience in ka mu kho mi se tampi kai lom thank you for preparation so kila se David chu chap ding ka nge thi lem ro lo king kit bakin nan ban chime atu cho nula pa ni Sunday school siale siama zetinda effective de nan kan bok kho lai ti kha van I check house lo zetin da nula pa he CE a chol chang kho na ding cha effect an be bit ti mi kha van chim chiao to lo nula pa ni CE kan chon piak na he
pol angai do khona ha zida an rian si ti mi te kha ka hen Rosie ni ban thok lo Specia David ni ban pe lo sia arin ni khan ban pe ve lo khadi in khan chim ngai lo da mi kan fale pol he sitin da kan tu an halai ti mi kha kan ban i check halai che chen kan chan kan dok dar kan halai mo okay na be hal khazi tin da nula pani akan bom kho lai na te nine ngai dia chun no kan ma ni khen tin da kan ma ka bum du kan se chim du nak mo nula parian ke se nula pas na khen ke long hours sau pi in kada ti mi en se mo long len ti pang mi chan tam do amang ti mi khan sela ngai tin kan ma che chama te ke abum tu mo a team pakhat kan se kan te kola chu nula pa he abepi big ke se ka arong to ke zong ka experience ka tong pa ti ka he chim nine kum sau pi hak che a phun mo minung phun hekin atong len ti mi la to mentorship zong rak tu mi biak in le kan siang in nak aleng kin ti ka rak thi shoi mi te phun an tam ngai ko la pathian zang fa nak in le nula pa hem pi tuk ke zong ka chim ton mi chu like ta chun na ka kan chim mi sang hak che kin nula pan ha ni kin ti kin phone kan chon te ban tu zong khan tlai zong lo te ban tu kan nak chon piak mi zong kha follow up rak tu lo kan hal mi kan chon piak mi lesson te ban tu topic zong kha nula pa zong ni che da tu ni nan chon te ban tu khal nak lo khin chun follow up lo khin chun a har ngai lan nula pa ni kin follow up ke apapi tuk e bom ti mo African punktuk proverbs ni chun like it takes a village to raise a child la minung tampi ibom kin hak che pakhat ke thi shwai a her mi khen cha khan a her ta tak bakhe se nula pata chna ka achan chana khin kan man her le fe in mo chan pe kin fale kan thi shwai nine nula pa le in zeim han pe zu nak le follow lo khan chun adi bakhe se ka adi dikhe se ka la ke mani ko hoi po ka chim ton mi cha an fale an se chama ti zong he like thei akan dung halo ma je ma tu da kan chim zong he thei an dung halo ma rong cha ke fa pathian ne ka zang fa e fa ka pa nei te ka khin a siang na pa kai nak na cha ba chon mi ka cho ba umri ko se rong ka cho ba lei lei mu phim nak he se le ka fale siang pathian bia chim tu ding ka up nak kri fa bu or pakhat khat program pakhat ka pa chen je man tu doctrine da an chim je ban tu a chim tu je ma tu minung da si da ban tu mu alyang lei zong a je ban tu da anun ti kha thei ka du ding ha ka ti la ka te to la ja me thei an dung ha lo akan zoom tuk zong se ve mo lai mi chu kan thei pa di cha khan akan zoom an thangam zong se covid men 9 ma ke ki kai lom ngai nula pa chiu cho phone akan chon peng ka fa he pa mo an lung ra thei na zong se an se her nak ta ban tu aka chon mi nula pa ki a thei khin an fa la zong ka zo piak ton ha mo a thei khin alyang lai ta ban tu zong a khin la nula pa hem pa pi tuk chun nula pa kan rian he an hak chet lo tikin mo pathian bia in chun te phungthuk bia kulan hi am he parok a chun an hak chet lo tikin thi shwai pathian bian kan bangala le chun also child psychology de jong in an hak chet te in thi shwai he pa pi tuk hak chet an se lewa atu tang preschool in 5th grade na 5th grade ha zo ban upa do chang te preschool in tang thum tang li shrong sang ke an thin lung he alon dio te ke se thin lung alon dio khin ji tha ton da sia pa pol ni an man chim tu khan ji tha ke pathiam bia tampi kan tu haw tampi ka man tu ha ma khan a kheu la le thei lai tha kha chuak teng ha kampal ngai mi chu sia ma te jong se nu la pa aleng le shrong shrong atu jong thil shruk kong kha ka man chim ngai la aleng le ya khin cham kan tim tu kan fa le he ka fa he darling tangwa chan tuk te ban tuk mo thil shruk karam lo lai thil da ai shruk ox se si thalo atong ka chu aleng le thil se it's the branches right there branch khalai hon je si ga a thei tlai I think nge atinge po ke atinge je look kan khia zonga khan achi thalo khan jan a kheu than na right so ma kha kan pal tuk mi pakhat se aleng lai in ram kan team mi he very very bad da ke ma zong khamu kum sau pi ka tuan chunga khan kai fiam chi thalo ato mi da man duk se thil thalo atu mi shonga khan tu atil ha ti akhin chan tam tuk kan man ma ke je tu kan chim zonga khan kan mai chan hei tu ting ha lo ba thi te khen an hole hen ba uma khan an ba tu tiam ha so an ma shim te in cheta that thaidan nak ma sual nak an tu mi kha fi nak thinlung an nei kho nak nga khan pathian bia kha tampi rot a haw le an hak chet leo te khin ron a haw arong chu tanga le achunga khan chun a kheu chang je ban tuk chi kan nak tu mi kha a kheu chang chi kan nak tu lo zonga YouTube am ba zo mi
an holesin an balak mi zia za nun zia kha ma kha kheu chang ding se so achan liu te pathian bia zong te achan liu te chol chang zai tung da pa pi ti kha pathian zong ni tampi akan chim la kan in chung khar zong se like kata ke ma kapa de ban tuk zong pathian ya kan zang fa kri fa bu te ban tuk pong kam community ni ke akan bo chan akan zoom la emergency an fa le tam de mo emergency ta tak thong tlak ta tak nu te ban tuk mo thit la lo ta tak tan hu akin it cheer nak te ban tuk kan phone akan chon ton la ta bu khin ka fa le he chan hau chang mo kan lung re thei tuk ti ti ok tha ti lo te khin akan out ton la kan in chung khar zong khin thacham nak khin te khin kan champiak ton pang ha like a chim du nak ze wrong at that like nula pa se second ma chiu chiu zong atlai tuk nu long han chol chang kan mang right when it's too late atlai tuk pathian chu atlai belo mi pathian se how pa ram kho but chim du nak ma vi te lung ra thei nak lung fa nak kha kan rak shel kho ding mi kha se mo an hak che dio te in a herning in kan chol chang lam pathian bi an mo kan rak shwai chu kan mani kan chim kho lawa a chim coding sin va up te ban tuk mo tampi resource tampi ko resource create fa bu zong ni resource tampi jangan tengah untuk ami tam chin nang mang chun merang lei zong se resource tampi ko la excuse ban tukin kan itu fa le chon pia kan thiam lo ke an hol zong an thai chu te ban tukan excuse ke kan hang tuk kan du ta taka kan chun kan tua ko lai right ta chun naka crusade ban tukan ne akin kan man lo la tha tu dong tu kan ne lo an ti nine pai zom nak te ban tu nak an chuak ko you know or like wedding te ban tu kan an chuak te ban tu kan sala la kan du nak priorities da kan shat ti lang ngai la ma ke chim tu nak achan liu te achan zai da si ti an kumli in kumriat okay kumli in kumriat the statistics zong ni kan te hak chiap kham nak ani fiang big nak he 85% to kumli in kumheli chunga khin 80% and if yang the chun kum thenga in kum som thum ke 15% they can say la kum som thum achung khe cho aban tlom chang la chim do na ma chana khin ang hak chet tuklo ma ke kan thinlung alon liu se cha khan ji tha kan tu hau so ji tha kan tu khan chun an ma shim sim ni an upatika khan zudin so nak tua thil shok adang dang mo leng lei mi phun tlai chan nak lai hol thiam du nak vel te khati me thai angan pruk am he som thum pathum arading mi long te khasiko adu nak pathian pan nak kan kol ma sa khan chun da chim du nak te chon piak tu jong se nu la pa jong ni khan achung lein aleng lei ani than hau la achung lei aleng lei vel te jong ai than kho nak dinga aleng lei akan boi tu khau si jong khachim go do te around achung lei ken we have to start la na ma khan kan ma san ba lo tik jong an hola hen ba jong khan kan ma kut tang la kan ma mit kan ma zakan teng ha hu kho nak hun lo jong khan an ma thiang thara ni khan nun achim chang la okay so nak am ba tu ma na khan okay like repentance mo he cho athalo mi se de banduk cheta thathei den nak swal ngai chi nak mo ifi nak de banduk kha pathian ni kan chon pia kon hala thiang thara ni chon pia kon hala le nulapa kin nan pa pi tuk le excuse kim hang house lo rong cho tam tuk ta chna ka single mom single dad de banduk jong mo chowa le jong I hurt me an tam pi nai an fala cha thara lai du fanak an nei cha khan zai lampo ka amba kol ko kan ma jong hera akan chon pang da ma man tuk du fa nak angai mi nu le pa herian 20 chu anuam ta tak pokhese fa kan hei nei la pathian bian sin te fa he lak song bel te laka rose song big right the best gift akan pek la du po ken mo kan ba nun le tha den jong ba thi shoi lo ke zakan te kha kalung a phak to ke ka hu tan mi tam ngai chang la geng ai tel mi jong se chun ke mai thal ai kap ton mi te bantuk group I tel mi pan hi pathum shong ke palik ni ke ma sin akan aple ma ke an sual le zekan te kha ma man tuk lei an kal ke tam deu cho nulapa lei in chung khara khan broken home an cha khan sinulapa lei khin dot nak te bantuk mo warm feeling home intimate feeling ke an nei lo cha khan hun nang ka dang akhan an ba kol le ma han ge nga khan an ba tlak nak khase miswal group an ba tlak nak khase la achan kalung of hak tuk don around cha nulapa shim lekin dekin bob nak la tharau le nulapa shim ke chon pek ara khaw mi te bantuk nak an se ton ma man tuk fala bai won dau mi tam dau cho la ka pan ha we khat chuk ka ngai chat tuk ke ka mi thli tak bu khan ka pa kha pathian sina thin dekin thlakan he cham la fan ha chat nak take care ko lo a kan chun ja like an now in the loan ha an rak chwa ding se ka dan ha karak di la ka pa ani chok ba law pa ai fiang tuk ve arong cho tam tuk ngak che avai wan mi te nula pani tha te nak thi shroi lo ruang te ban tuk dai than tuk ke rak
no, it's true. Like, volay to ke anun na khak chi zong an short chun hi kan volay pi zong hiti kin an witer chin chi hiti ka chimpo kan ka king chin long ke arit pang arang cho tam tuk ke ka vat mu ka ton la chun tam tuk ke ka rak thi shoi min la ma khanu la pa lei zong zem han bom nak na khan chun ke ma lon han kan kanu pa ka ton ka chom lon ha la ke mani adopt ka to lon ha la arang ke mani tha tin lo ke take care ka du na ka ti ton la la chim du nak chun la pa zong fa kan nei ve ka chun te or fan ha kan nei ha na kan okay fa kan nei chang la responsibility rian ngan tuk pathian ka khin mi ke ma la ka sikho to kan kai zom la chun ko hoinu sema gloria zong atu bible sha khai do mi kan chim ka tani chim du kan hole he be kan ro hin ma do long te he se pang te kan fa le cha sa her nak thin long da ke sala ma zong ni nu la pa he like fa nei han he test ban duk mo fa nei dinga an phuma phula as I can think qualified test zong he kan pit like Peter kan Peter sala atha duk ma te kan he te ton le how much like I think me shing tu nu pa kan he lo nine like they try their best mo ma le si kho token ai zuam mi te fa le cha du fa nak angai mi te ke se go ma te kan ai thok ko mo la he ka akan zo tu po zong ka thi ke mi nan ma zin he ka akan zo tu po chu nan sala lo because atu na kan zo nak arong chu fa le cha se her nak thin lung nan ngai ronga kan se go le ma mu tuk te ke se go da chun na ma mu tuk talk show more topic kong kanan van thailand nan van ngai ma kha du fa nak te mi chu ma kha se go fa le sa ser nak te mi chu ma kha se go so nula pa kha so important more but be number 1 pa ka chet na chun se chema te jong kha pe thai na kan tua u ma khin na kan ho lo mo kan ma kan lom chin chun nula pa adu ke adu fak mi nula pa an se te ban tu jong kan man thai la kan ma jong kha rian thon anuam tuk rak follow up tak la ti nu la pa kan thei min uma kan chun ke fala thi shoi jong kha nuam tak ti jong kha ban chim ka du ma bel kha sri sa se siama Rosie chimik atha tuk shen tampi zong tha zong nin lak theu lai tia zum dak ngai ke zong tampi tha zong kalak siama Rosie ni chunga kan lom tuk ti mi te kha ven chim than ta ka du siama Rosie ne ven chim tuk ti kan ken ni Sunday school so nula pa bom tu kan si ti mi te kha ven chim than ta ka du boy pa ne fa le chom piak ding in la zo kan ding in la thi shul ding akko au mi so nula pa bakran se de thono mi ngan prok zong kan hu tu chung kan ven hu mi na fa le cho na thut na dir na I na e na kala na chom piak hai ti bakan mu efesangan prok se kolos kan pathum se phungkluk bia chung se fa le chom piak khi boy pa ne nula pa an ko mi shim na nen se khai chi tu nen se kan ma san ne school se ma he ti toi tu khai chi athan kho nak sa dinga pol ni chemen to ken ke min khai chi ka tu apollo ne ti toi ta ban tu kan ni ti toi tu kan si ti me te kha van fienter than ta ka du Sunday school ministry ha pet lang in nula pa ne nan kan kho mi he atam to shan chu la ka phun nga te ka van chem lai Sunday school Christian education nula pa ne nan van kan kho ding mi number 1 chu kan cha thla nan cham jong za lai sia ma te kan cha thlanan kan cham piak zong za lai tha zang nan kan piak zong za lai sia ma na ka fale den zo kan ronga ka lom pui pa ni thlasun am piko setia tha zang pek nak la thlacham nak nan kan nge piak zong za lai te kha chim ku du ama de ka fa chom piak na an fok fol di lai ti ben tonglo nan nge lai lo tha te nan kan cham piak lai tha zang nan kan piak lai number 2 sia ma ti hen nan kan dot bak lai Krifa bua apum pe mi kan se rentu mi full time rentu mi an se tam pi se ma he an busy schedule laka si each apum pe mi se every week bak fale chom pi mi se te ka se ma na he nan upat na lai tha zanan pek na lai an chunga lop nak bian an chim jung za lai te jong kha van chim ka du chon apathum naka Sunday school se ma chu lak song nan pek jung za na lai nula pa na Sunday school sia ma lak sonan pek bak na lai lak song akhan chowa theng mang si haulo na fa birthday si achun ka fa tujar ka fa birthday si ka fa chu ani si hi candy de kan nakhlut hi ban tok te gift card de kan nakhlut hi ka fa le cha hi ban tok hedang na picnical pi nak cha tia ki fa sia ma kha tha jang pek nak la chu ban tok chowa jong kan lak song jong pek rim na lai 10 nak zonan pek na lai
classroom จะลองสโลโมดัชโรนักนูละปาชิมเนี่ย volunteer อาปุ่นเปมีซี teacher college student ละบางอันซีอาจนดัชโรนักตั้งที่โจมันเปชิมหนาวล้อครีฟ้าบุปิจงให้ตัวตามเปียกหนาวล้อที่ให้เกจโจกระดูง่ายมีเสจะปลีนักนูละปาเนี่ยที่ปักขัดอัจฉริยะเสียมาสินเลยปกนั่นจังจงจะไลนั่นฟ้าเลยนั่นจังไลแล้ว classroom มาเสียนั่นฟ้าเลยนี่ปักขัดที่อันชิมติกน่านั่นฟ้าเลยสินเลยจันแล้วอินเสียมาสินเลยนั่นจังมาสาไลที่กองกันเขียนไลนูลงบุยนักปักขัดโมอิสิกนักปักขัดตามเชนุนักปักขัดช่วยแต่กันฟ้าเลยจัดตกสลอนกันเสียมาเลยนั่นจันหาไลอารมณ์จะกับเบียวันเกียร์ทานหนึ่งล้อกันมาจนนั้นมาบูมตูกันซีที่มีแต่กันนั้นเทจงจะไลเสียมาได้สินเลยนั่นจังจงจะไลทิลสินกันแค่ไลนูลองอาคันที่ชิลฟิอานักกันเป็นตัวเตไลอัปกานัก CE program Sunday school เนี่ย program ตัวมีปกอนุลปานเนี่ยแต่จงจะไล CE เข้มจงนูลปานเนี่ยแต่ไล CE เข้มตัวทัดจำเปียนเนี่ยแต่ไลCE เข้มกันตัวกันไอเชียงไอตัวมีเจ้าวัคครีฟ้าบูจะ CE เข้มอากันกันไงอัน pastor จงเนี่ยกันจุลโลครีฟ้าปาจงพักมันเนี่ยกันจุลโลนูละปาจงเนี่ยพักมันเนี่ยกันจุลโลอันเสียมาปฐุมเนี่ยอันกันจุลเกมเนี่ยอันบูบัสกมองเปียกไหนเกมเนี่ยเกมกับโมโตก็เสียมาปะขนุนนะมองเกมเนี่ยบูบัสกมองเปียกไหนเข้มอากันการรู้ตั้งกันไอเชียง่ายฟ้าเลยจะอาปุ่มเปมีกันสินั่นมาจงอาปุ่มเปฟิมโมแค่ถ้าจำนักrevival retreat กันตัวมีหักเชื่อกันตัวมีปกอนุลปานเนี่ยแต่จงจะไล่ท่าจังนั้นกันเปียกจงจะไล่จน Friday night ให้ที่เป็นตุก Bible study กันไงจงprogram ไม่เอา program มาสิจงนูลปานเนี่ยนักท่าท่าไล่นักดนท่าไล่กันมาเสียมาที่เนี่ยวัดนวัดท่าขาตุกันจะตุกมีเสียแค่ว่าตัว transportation เลยจงนูลปานเนี่ยนั่นกันบ่มไล่จนวันเปรีโลนึงวันเปรีก็หนึ่งล้อปังอาลงกาซาติแล้วปรุกนักวันเปรีก็หนึ่งแล้วนูละปานนั่นกันบ่มโครีมิโจSunday school เสียมาเวียลเตเฮนั่นมาเนี่ยเสียนั่นมาเนี่ยเวียกระชิมน้ำมาเตกันวัดทานกันครีฟาบูมีกันครีฟาบูกับฟิลรีน่าเลยกันตัวรีโลมีจะเซ่กันจะสำนักจะมีเฮเซ่ truck out นูละปาเนี่ย Sunday school เสียมาเวียลเตเฮกันทันโชเวนักจะดึงกันมาเนี่ยนูSunday school เสียมาหน้าคราวเลยกันทันเวนักจะดึงresource ตั้มปีกันไงโคเวนักจะดึงbudget ตั้มปีวันกันสวยเปียกนูละปาก็จะครีฟาบูจงก็ชิมดูมิซิโมครีฟาบูเนี่ย budget ตั้มปีกันสวยเปียกครีฟาบูลองสโลเวนนูละปาชิมนักเห็น CE กันโจจังนักเห็นdonate ตั้มปีวันกันเปียวโชว์วาเลนโมกันมาเสียมาลองสโลว์กันที่ซีโปรแกรมอากาศคนนักแสดงแคมป์กันตัวคนนักแสดงเสียงหักเสียวิลเต็นหันจ้าทีวีวิลเต็นกันจอคนนักแสดงไวบอร์ดกันจอคนนักแสดงบัจิกันสวยนักแสดงกันจอคนนักแสดงจุดเด่นจะบุยวิลเต็นกันจอคนนักแสดงกันบูครีฟาบูปีลองกับอีบาวชันโลว์กันนูละปาชิมนักเก็บเป็นตัว donate ค่ะตั้งปีวันกันเปียชิมบุตรยันวันสวมกันดูนะ CE ministry ปีเฮกันมากันในติดมีจูนูละปานั่นมาเรียนบ่มข้าศึกเอาฟาเลเวียลที่น่าปะเทียนเทนหาเสปะเทียนเทลองสลองครีนูจูตุท่าสันหาสลองฟาเลยอัปวิตลิงมีซุมตุท่าช่วยตุท่าจูตุท่าสันหาเสที่กันสดุท่าบิ๊กมีนูละปาเนี่ยนั่นดูบิ๊กมีก็กันมาจงเนี่ยกันดูบิ๊กมีเสนั่นมาเรียนบ่มตุกันเสขัดจำนักกันบ่มท่าจังวันกันเปียวCE class กันไงที่จงนูละปาจงเนี่ยวันกันโจวันเคท่าจังวันกันเปียวกันเฮลมีจงข้าเจริญนั้นเฮลที่วันกันชิโมเคฮีCEเห็นกันโจจังนักอิตาเวจงจารุติมีเทข้าวันชิมก็ดูอาจารย์จะ CE ministry ปีเฮ Sunday school ปีเฮกันมาที่มีกันแล้ว isolate โมบูดังนักกันแล้ว Sunday กันเนี่ยผมเวน่าเดียวคีบูดังปีกันแล้วจ้ะกันมาที่มีกันแล้วคิดแล้วกันนูละปาอิตาเวโจจังเวมาตีเขียบปีตุกมีเสกันนิจูนูละปานั่นมาบูมตุกันซีที่มีเทค่ะตำนนกับวันชิมตำปีกาล
ก็เรียนมันเป็นสุดแต่เขานู่นเลยป่ะตกคนมี โอเคสุดเสร็จแล้วการเซมาโรซีเลเซียเดวิดนี่ตั้มปีมันชิมจังไกรินตั้มปีทาตุกไกนี่ตั้มปีกับมันชิมตียาแล้วเบี้ยนักเต็มวันทอกกระดูจู่นูละปาโมอับปีเดาเสียมาเตตีมีเบี้ยนักเฮเซเลจันตั้มปีจนนูละปาจูมรางจากกันเทียมแล้วมรางหัวกันเทียมแล้วฟ้าละชิมจนเปียกเสียกันเทียมหาแล้วเลยเสียมาเตนั่นปีเดาเกาไลเตียอาตมเดานี่กันรัวโคเมนนาเตอินอับปีเดาตักมีจูนูละปาให้กันรักษาจงใจอารวงปัญหิเตงกันชิมตาลายประคัดนักจนเซโรนักกันปีเดาเตียจนกันฟ้าเลนักอินกันฟ้าเลเฮเสียมาเตนักอินนูละปาให้จานอมังเดามีนั่นเซตีเดามีนั่นเซเสียมาเตจูจารคัดไว้คัดจูมันน่าจนนาจีประคัดปัญหิชงเตลองตีมีกันสีจะเห็นกันโจนเปียกติกหน้าเข็นอาจารย์น่ะตัวตุกอาสนะเตนูเลปาตูโจอีน่าตีเปียงมินันสีติกะขันเสียมาเตนักอินอะไรตั้มปีนันโจนเปียกโคนามาขานันเบปิดเดานักประคัดอาเซปัญหินักนันเบปิดเดานักอรวงโจปัทเทียนเบียนี่ direct back in นอลกันเปียกมิโจกันนูเลกันปาเห็นนั่นเซที่มาเตกวดนี่นักเงินปฐุมอเมริกาใงานนักกันจะเสียจนปอลนี่ที่มาเตตีมิโจนังหักเชตินจะเที่ยงขันนังหัลเอจูนังหัลมีจะเที่ยงนี่จนฟิล์มนักอันเปกเตจูนัวจนจูฟิล์มนักจนบอยบาจิสุครีเลยะอันช่วยขับนักอันเปกเตบาวเทียมมีนักอันชิมติกาเตมาเตเหกุมงาลองอัสริกุมงาอสิเลียวะอปีเลอันนูนี่ปัทเทียมเบียท่าเต็นอันดักจนเปียกจ้าอังหักเชตินปัทเทียมเบียไทยอเปียงทะเลปอลอารียนตัวนักจงอ่ะบอมตุชาดิร์มุนะอาจารย์นักข้าเสอินซุงคารานูลปาเฟลเต็นกันฟ้าเลปัจเจียมเบียกันจนเปียกนาท่ากันจำปีโคเปียกนาเสียจนซันเดย์สกูลมันแค่ฮาวโลติดลุกเสซันเดย์สกูลจูนูลปาอันบอมตูนักกันเสไม่เห็นลายมีเนี่ยฟ้าปินกันไทยฮาวเตียกรัวนูลปาอาเชียวขัดโจกันฟ้าเลเบียกันวันเชียนหาบักเห็นกันเรียนไอลิมเตียโดกันรัวต้นโจอังไงที่กันพิเศษสุขากันเรียนข้ามิดังในอวันกันจวนเปียกมีตูเลลำเคียเซจุจ่าจนุลปาเฮอับปีเดอมินันเซอับปีตุกมินันสิตีกัดเชมกันดูMDFกันตะไคร้เลี้ยวเห็น subject ปกติกันจนมีโจ family ministry ที่มีเซจุจงกันจนมีอะไรด่าซีที่จนครีฟ้าบุญนุลปาค่ะ educate ตัว training อเปกนะนุลครีฟ้าบุญนุลปาค่ะท่าเต็น training อเปกนะนูลปานี่อินชุงขาระอันฟ้าเลยค่ะคริจูลตุท่าสรนักดินจากขันเทรนนิ่งอเปียกมินหักเสียตัวเทรนนิ่งตั้มปีกันตัวหลังมังเวฮิจงเฮอวันท่าตุกหินักอินเทรนนิ่งเฮนูลปาจงนี่ตั้มชินิงไกโคอิจอมน่าสิล้ออินชุงขาระกันฟ้าเลยกันทิเทรนนักน่าเห็นอะไรตั้มปีอิน effective มีกันสลายที่ค่ะตั้มเปิดเตะอับปิดนักแต่วันชิมตาเวกับวันดูอับปิดตุกจากขันและนูลปานี่เห็นเสียมาเตกันผมโคนักหาอารมณ์ตั้มปีมันชิมจังแค่นี้ปกติชิมก็ดูมีจูอันโฮมเวิร์กเฮจะปีเขาหน้าสิโลที่เฮท่าจังเปกันดูนะเสียมาเตจงนี้กันฟ้าเลยเฮโฮมเวิร์กเปกขอจอมหน้าอุสิโฮมเวิร์กกันเปกหน้าติกาข้าโฮมเวิร์กกันเปกมีหน้าตุข้านูลปาเฮตัวโคนูลปาเฮตัวตีดิ่งมีโฮมเวิร์กตุสิเสโลคันนี้คันนูลปาเลยกันฟ้าเลยค่ะในเนียมเดว่าเชียนั่นไลนูลปานี่กันฟ้าเลยอันโจมมีเจดาสิตีกันไทยเปียกนั่นละนูลปาเลยเสียมาเตจงค่ะเบียอันรัวเดวลาจุดซาจุนโฮมเวิร์กเปียกเฮท่าจังกับเปียกง่ายมีเซจุดที่จุดเขาเซตั้มปีไก่ล้ม thank you thank you Corin ke mane panhi kawan chap velaye nula pane to khomicho nan fale khatha te in sanisco an ka thana kha ka fa na siama he boy pane na chunge tharau le chom pyak tu dinga an chia mi si cha narakti za lai zaiban tuk minung asi zonga na ti za lai ti mi te khan nak chim lai aron cho fale chio khat cho ke kol hol kan ban than se an yain tok an root tok an ninghal to ke ketika ken ke chom pyak tu ne timnam nak kan ngai so fale ni ken ke ninghal tok in siale siam an van kan le tika ken ka siale siam ke touch it na kan ngai ye
khi kan tha chet nukin chon kan Cawnpiaknak song khe chu tokin effective asalo chon nan fale kha si kho chungin nule party za zia nan chip na ban tuk te in sia le siama ti za her zia khatha te in sia koi rin te na ulai siama Rosie te na ulai ke an min fakin na awla lo ti tiang ke mo ke thil fa te lo ko lai na in upat ti za an thiam kho nak ding cha ti khan khate khan nak chip na lai cha pani na ka sia le siama nan fa le te sia le siama tha kom kho izom lo chon an athli te zong ken mo nan fa le kon ki help ang hao kha siama ka fa he je da lo Cawnpiak lewa athate angai mongai lo ti khe an feedback ke thei kho izom lo ta chun na ka nan fa le chiu kha cho chip an ngai lo pina hode dang ha nan ho mi an o couple tiang song kha thei kho izom lo kha an si ken chun nu le ba jong khan si kho rak izomo Cawnpiak la chim thrin kho jong rak izomo siale siama kan ai khoi kop mi ai ke pe klek nak angai mi phone jong and texting ai to mi chunong slowen Sunday school siama le sia te ne nu le pa heton nak kan ngai lai anti tik songa khan khiton nak te so khan kal kho zo lo tampi nu le pa ne nan hu lo mi Sunday school Sunday school khasi an chol chapning te na kha nan fan thei tika khan mi zai mo zat cho allow hon nan law kho men o chu cha chun nu le pa he Biaruahnak ngai min an siding he khapani te kha thazang van pek kan du na achia chun be halnak te kha kan van ngai lai ye be halnak le na kan ngai lai le chudi chun kan chan kan dong ter kon halai mo be halnak kha kan let lai chun chan question pakhat nak mitha nama bakni na kan hal nama tu pe kan in som lai kan in tinain Rosie hen nan thota chun ve lo kan chan ating la lo tia ka ro la kan i dei sol lo tia ka ro la next time kan in som chan thela mitha ni akan hal mi cho tu liao here private siang in thial avan pongai kan community a falen nun rep nak dinga private school thankai hi I heard more please advise kimani karat lai tu liao kan dir mun achun ke mapum achun creep fast siang in ankai he kadu ngai around so public school kan teacher pon ken kan fale ki indoctrinate ki antua ngai kin garwa ata chun nak atu homosexual LGBTQ agenda kimo alar ngai change atu Disney Channel te pon man kan fale te ne anzo mi chun Dr. Seuss ke khachia te ni real mi chau khona ken nu le nu pale pai he thako thapek ning siko ti khe antal khlok ma chang ke siak in zonga ken an chon mi asitika khan private school chia kho chin athatok bom tu asalai na baltem private school long te vai irin tu kha private school ka chia chang cha ti in hangam te thut ye je man nu le pa ne tron vol lak be lo kha cha nga shim lo we asi kho a chon private school chia he chot thak am pek ngai ato kan ni kan siang ne kon professor pa pakhat ne ti mi la bang cho private school long sero in home school nu le pa bak ni khan nan fale cho in bak achim kon ha ti bak he an api chang ado kan vale public school he an Cawnpiak mi he ti nu ngai mi an si ti khen he ti e nine private school chat theng te cho haulo nun rep nak ni amo kan ma chiao jong he sia vanei big se sia David se sia ma Rosie ki ma jong private school kan kai lo public school kan kai ko nu le pa ni tha ten rak zo khen mi kan he si cha tu aken poi pa na kan sang fak la he dim hun te kan he dir ko mi ke se but ni nak van let to ning usilo how do you discipline misbehave child ti khase zaitin da chim ngai lo min class sunga chim ngai lo tika zaitin da ke nan chim shrin discipline an to na lai khate khavan da to ke ma kha sorry me dang han se mi thani hal mi kha thangai akan hal mi te jong tamai ke jong fa ga hei nei tika chun creep fast yang jong ka chia shim lai ka ti mi sala but katani chim kan ma long te erin ok khatala around to creep fast yang chia mi tam pi nine phone chung an zau mi pakhat pan hi te an bazul mi social media thong khan social media an tar dan an dan ke jega ding ha public school kai mi nak man as well that mi kan so nu le pani follow up to na chim to kan follow up rak pe zul ka her ta tak nu le pain chung har iti shwen naka number 1 to sina im say private school creep fast school chat an ata tok an bom tu wasalai te te jong khapan chim ka du chun a chat ve ka chun an doctrine jong kha ngai how doctrine dang pin ha ava chiami nu la pa mo an creep fast school se ko ti photkin
ke an chon mi kha ai dang tak ba khe se lama zong kha the ke apapi ngai arong sa an ban upala le man thei chin le doctrine dang pi khin an bakal chang halama zong kha ze man tuk in da an kal conservative small liberal de ban tuk zong kha chatai a hert ngai chat ve ga chen timi te jong ha ban chap chi ka du chun bully kong kha taban thok bul lo ve ko la mu bully kha tam deu a chian ngai mi a sual mi hak che he kan te ko a sual mi a cowboy da mi hak che he an tampi la ma he tam deu chu ka chiman to khan in chung khar a khan thi shwai tu tha de thi shwai tu nu la pa kri fanun zia in dak chon piak tu an nei lo cha khan se asham thok khan chun ka thin hang khe vuk ti an ban chima kan ka ban thoka te ka ban thoka ka teaching journey ka ban thoka khan ka thin hang ve an ning hal kho ning ja tin ung ha na in an in chung khar kong de ban du ka ban kom deu he arwang ko la te thuk deu in an thin lung an background ka ban du khan azang tu ka zang an fak ka thin hang ti lo ke ka seher ka zang an fak arwang an in chung khar shima pe nangam nak dei nak lop nak dut nak ka lo wi ka rong han an thin hun nak vilte an khigrit nak vilte midang sin tu ave am bachua he ti ke kai fiang le ma ma tu bully phang mi cha han dot nak a hlei khin dot nak an her adang vilte nak kin te dot nak le acceptance te cho han nak te ke an her le ma tu te jong kha upadau teenager dau te ban tu ke an ngai la ma ke me pim hai kan sik jong kha ngalo an thin hang chin an ning jong kha azak le one on one te can deal and how ma tu ke aleng le chan pe kin te a rol badang te ban tu lenga ba chua pi te kan bia barwa le ma kan tlom pa kan thinlung in ka kan ngam thua ma an thinlung in ka kha ban I on thua ma le an jin jong kan phun thua ma le ma te kan tha de kin kan ti shoi kho na le ton de ka chiman tu kan achung lein aleng le kin than nak ti mi chuma than nak tak ti mi chuma kha cha kan bully afang ming hak che ke they need a lot of love because most of them they come from broken homes but an in chung khar tha ko thaten rak thi shoi ko min ha sia khan chun nula pa sin zo khan ap chot la chim chot ding kha se ko ma bil kha se ke ma lein ke mena ka van pe lai mo siam a Rosie chimi se siawan chimi tha to function tampi miak na kan hu chiu lai ti azum na ka ngai chim ngai de lo mi zo khan ning la thi shu he har to function a bikin kri fa bungan do pol kan cha har ro te karwa minung kan tam tok te ka zaitin da kan zo khan ha lai ti khe ruanak khi I chiu naw solo kan ma zong kan thei ti silo mo kan van thei tok mi te kan van share win ha ka se apakhat nak cha chun kan van chim ban tok kan se ma ti chu pathian a thei bak mi a piang thar bak mi seher nak zon ruan angai bak mi kan sika ba pi tok function zai cha ti ang hak chip ngai lo mi heaven ti changa chun thinia toi ta tak a begin pa kan cha ko hin har nu he kan fal he ka hin an lung sao do ro ti ka ruat chuwang chun si teacher nu he kan fal tam pi he na upat na kan pek na apakhat nak achon ke ne hin te hin ka tin ha ka 20 hoi jong ka chim ton mi na cho chon si Cawnpiaknak ka he kal te ka he chim ton mi na cho 3 strikes salola 5 strikes rule te ki kan ka he sweepi na kan ma bu jong 5 strike rule kan ngai apakhat na ka chim nga lo tuk mi betchia na chim mang mi na bully mang mi ngak sia kha warning kan pek masa ram to kamo kha class disrupt na to class hi hanan hok tin ti tu ti la ti la tia sia ma pakhat ni warning a pek class pak ni sia ma panhi salola pathum kan he nai pakhat ni ka warning a pek jawin hi na ka chun atu athan se class lenga kan chu pi class lenga kan sia ma tin bia kan ro avoi thum na ka chun kan ma si director mo si pastor mo si chairman mo si shrui tu kha avan kan ko ama te kan Twitter bia kan ro nula pa kan som chang ka kan chun nula pa kan au na nula pa he ne fatin si he ma te ka kan abe pituk bi so don't do it along nang ma long kan tu ala pastor som ve chun na 20 na hoilen ha ka som ve na a group in kan tu a her na fa chim nga lo mi vet amang mi sik amang warning kan pek chang angai lo en lenga bia kan ru angai lo avoi thum nak nula pa kan au na he si te kan tha te ka chim ning se ko chun hu akan sia mani follow up kan tu ka pi ngai chu akan dong ta lo in kan follow van tu athan lo a weekday so akan ice cream 82 au se Starbucks ding ti tu au se ti hai som lo Starbucks din ti nak mo ama huami mo
วันสวมทางอามาปุ่มปักแต่แค่เสียมาสโลละpastorนักนวเลียงทานสโลเบียร์วรุอาเซอบิบิบิมิตนังมาริมค่ะเสียมานักนจานได้เปล่าเฮงเอาหนักเตะแค่ตัวจานนี้อาจจะโมเฮงเอาหนักเตะแค่ตัวค่ะกันนูจะตะกันสิมีค่ะตินจะลงอาเซียหอยกบหนักเตะแค่วัสดุทางเกี่ยลุงดงดิ้งสโลที่ใครชิมดูมิสโม just always find a way จนอามาค่ะนักกบคนนู้กันเบียร์นาราทานแต่แค่ที่ rule ที่กันไงค่ะท่าอาเบปีตุกมีจะสนิทกูชงชิมอังไงเราตุกมีก็จู่อะไรงาชัวท่าบิกเอาอะไรงาชัวอินอะไรงาเบียร์ค่ะท่า class a disrupt ตุกมีขโมมาจะลองสโลอินเสียมาRosie you look good tonight จนชิมงาเราตุกมีขนูละปาเนี่ยอันไทยกันปีตุกเชียวก็ชิมงาเราตุกมีจู่อินอาเคนชิมง่ายนะมีหมายชิมงาเรามีจู่จุดที่ก็นูละปามาค่ะไปปีตุกมีจนนั้นฟ้าเลยนั่นจังไรเราก็ที่มีก็เสียเชื่อก็จนนูละปานั้นฟ้าชิมงาเราที่กันชิมหน้ากันมาบักกันสิกจุดนังมารวงสิเด็กันสิกจุดกันมาจุดน้ำมาบ่มตุกันสิที่มีเด็กกันนั่นเฟียนสงสารหาวน้ำมาบ่มตุกันเสียจนเชื่อก็กันฟ้าแล้วจู่อินัดชิมงาเราตะเกียบเบียกันชิมงาตุกทามินทานหอยเฮที่เป็นตุกสติกาเคนนูละปาชิมกันแบบปีตุกชิงชันwaktu sesuatu sekolah pakai nak langsung kan nak ni pakai ina cim ngai lo tuk misi anu ka keluar tuk langsung kan pakai nak thok te suka tam piat yang than ve jun cim ngai lo min ha kan naw lo te ki siama Rosie ne ben cim ben tok kan unfamily background ka thai bi tuk sing shan CE chu kan ma te kan lo te mi kan fian how pastor ka thai ter zung za ding sia pastor khri fa bu to khal an se te ka chu in chung kha adam lo mi chung hak se rami kha kan ma tuan vo long sti lo pastor tuan vo se pastor ka thai ter bak ding se pastor an ina khru se ma va tu alai thlama va champiak na lai pastor khri fa bu upa nu upa an mani va kal na se thla va cham va bom vin ha se chu an family background zong kha va thai e pastor te thai pi group pi in khan khri fa bu vil te tang ti in khan tuan ka thabik ti mi te khaวันชิมทางก็ดูกันมาตีลองตัวดึงสละกรุ๊ปปีตวนซุงจัลดึงเสครีฟาบูโชโกรินจะกวยกันบุบันตุกินครีตังเงลองแต่กันสิดีติกาขันกันมาซีตวนโวลองซีดีสละอนขันซีชิมงาโลมีค่ะครีฟาบูชิมงาโลมีเสซีปุ่มบัลโลมีกับครีฟาบูปุ่มบัลโลมีเสปุ่มขัดกันซีนักแต่ค่ะก็เห็นหลังตาดูมีสมองกัน problem ค่ะ pastor เตียงในกับวัฒนิสละpastor nak in chong khara kan thlawa champiak na se ti mi te kha mun chim thang ka du chun si teacher te kha hak se chimnga lo tuk mi na ton te ka khan zai tik man o sang na choi lai lo o sang choi ding hak se don't ever threat kan vet lai ka tha lai hil na tla lai hi thong kin fak tuk in king hak se kha ti ding in selo kan ni chu pathian rian tuan tu kan se sehan long ting te ha long sao te ding kan se hak se an chabai samna vado an samna vado va beng va chui tin ha kha kan mang rim lai lo abuse verbally abuse is physically abuse kha zaiti pana kan mang lai lo kan ni se long sa thin fual ten ken hai ko or na kan di se nan zum na va de ke se hak se na ko or na kan di tu he indiana thong thang ngai mi se tu ni zong kha an ka halen sia David na siya nga siya po ni ingtanin vel ti akin ti an ka velo ka tan min ha se avel mi po na khamo ka tan min ha se ke hak chis na kan mas an gan ti zong khan nge thiam zong za ding an se long sa thin fol te in le rule ding an se lo an cha tu atla cham ding si ti mi te kha si sia ma tin kan chon zaitluk mat kan ti ko na sala inding thai thiam ding Cawnpiak dengan si timite kacim kudu kacim than ko lai hak che chunga kut thak bak loading kut thak long selo verbally abuse hak che bit sia shim ten ha loading kha ke che kat tu ton mi cho athing hung tuk mi hak chia zeya si sia ma te zoi akan re bak tilomi vel tiang na akan dir ho mi hak chia ke che ka ku na e hak na I love you my brother I love you my sister kan du to kan do to ke na siya bate nang maambom tu kan si tia thana ka champiak na kan ka ku na anu achen an ma chim nga lo mi tu ka khoi kom thabe ka an chang chon an ma hak se po na ka chabentuk chim nga lo mi na ka gift card na ka chok piak na
หักเช่นนั้นอุรงง่ายมี roadblocks เฮที่เป็นตัวเคกระจกเพียงฮะค่ะเชื่อมง่ายเดี๋ยวจังเฮบุยพานุปีก็เสฮิตเซนสกุลนักการลังมังจังเฮบายบจ้าลงมาเลยมาเจอรับผู้ริสิจุน Starbucks gift card คำเปียกอีไลกันทีนะกับ promise มีบักค่ะกับเปียกนะที่หักเจ็บปวดก็มอ๋อเฮชิมงานเดี๋ยวจังเฮเฮมาทั้งจะเดี๋ยวจังที่อาเคนคิดที่ยังเคลักสองที่ยังคิดกับเปียกไหนเคเสียมาที่โจจะเป็นตุกชิมงานเรามีจงว่าคันลงสาวทิ้งฟ้าเตียนคันกบหน้าดิ้งลักสองจอนคันเปียกหน้าดิ้งจะอันนู้นละป่าวจงว่าไทยเติมไหนกรุ๊ปอินคันจะเป็นตุกบูลลี่มีค่ะชิมงานเรามีกระตุ้นโวลักละมั่งดิ้งสิที่มีเด็กค่ะมันชิมกระตุ้นตั้มปีกาโลตั้มท้ากันเสียมาเตนี่ตั้มปีมันชิมจังเลยตั้มปีกับวันรินลานาอินตั้มเปิลเตวันชิมเวกดูมิโจกันฟ้าเลยเซนสกุลตะไคร้ติกาหินเชี่ยวขัดโจชิมง่ายมีตั้มปีละก็ชิมง่ายเรามีค่ะอันรักตั้มตุกเวตอนอินและตูฉันกันฟ้าเลยเหสิกันดูบักเราสิกันดูบักเราสิกันทินหางจะชนสิเล่นดูแล้วชิมเล่นง่ายหอยตรงเรามาขับไปแต่ตักมีเสตูฉันกันฟ้าเลยสิโคมีอันตรมง่ายสิกันทินหางต้องมีอันตั้มเกี่ยมากำหุโคตอกะจนมาข้าสิตกะสิอีอัทินจงหางตรงชิมจงง่ายตรงเรามีเชื่อมาเตจงแค่ respect เรามีจนนักจงไอตัวตามลังมังมีปลค่ะอันลังมังตกะใจดักกันตัวท่าที่เสียจน class rules กันสวยเปียกนั่นละ rules เตะกันสวยเปียกนั่นละสีการกันทีละโจสีการกันสวยเปียกนั่นละเลยข้าสีการข้าจะปีจะ apply จะปีข้าสีการนี่จะปีเวลแต่หัวดีที่มีข้าถ้าเป็น explanation กันตัวตานั่นละเฟียนตร์นักกันตัวละจุนหัวจนจู rules จู class rules จูกันจุเกาไหลเตีย agreement มินทุดนะคะนุลปะเฮเสียมาเตะเฮไงมาสาหาวจุนหัวจนชิมอันไงเราดานกันตัดหาติกะขันเสียมาเตะกัน fair จังกันใครดังตีนหาเราอามาสิรองกันพิกมิสเรา class rule สีจ้าค่ะ class rule a break มีประปะจูสีการหนึ่งเตนดานกันตัดมินหาเขียเสขัดการนุลปะจงเนี่ยอันฟ้าสักทีเราจุจ้าท่าจังไปกันดูมินหาจูค่ะ class rule เตค่ะสวยขอรักจวบมุลอนั่นฟ้าเลยจงท่าเต็นชิมหาฮิตีโฟนนั้นต้องเสียจนฮิบันตุกที่เหลือจังเขา lesson เปียกเลยว่านั่นพวกนั้นที่จนฮิบันตุกที่จังเขาที่มีค่ะ explanation ท่าเต็นกันตัวนั่นหลายค่ะกันรู้ค่ะนุลปะจงค่ะไทยกันนักกันตัวนั่นหลายนุลปะเฮเสียมาเตะกันฟ้าเลยอัปทุมก้มอินค่ะ class rule เตะกันไทยโคเสียจนกันฟ้าเลยกันชิมฟินหาติกะตั้มปีakan bom lai ti kha van chim ta ka du mi se chuna pan hi nak tia kan mani kan to mi thiam kha chim ka du mi cho kan ni bible study kan to tika an phone hi ka chu ver ha tholom khot nak khi kai kan la tholom khol ding mi ban tu ken an phone pau ka chu di na le bible study kan to chung pa ka phone lo an le bible study kan to di ba kan anu le pan phak lai in choboi chung ka chele an ma phone chiu kha an ta ela chu effective tak mi se kan fa le teenager kum hai thuma chung lai henu le pa ni phone kan chok piak do chang ha cha a hen tam tuk khani khan chan chona kan don tuk cha ka in chung zonga an kan don Sunday school an ta kai nak zonga kha an phone ni kan ha kan ho tuk asi kho le banga chu vat ikan hala se lo atha deu an kan zonga kan se ma te ni an phone kan chu piak na sia chon chim an ngai do tu ading an ti lo te ka class a kan participation po zong kan tu deu le chu pan hi te chu sharing to kan van du ve min ha se tampi kai lom thank you Sunday school siama te chai abe pingai mi cho ke falen ni ken ke nek tuk mi Sunday school siama le sia kan silo ding abe pingai an kan ngap tluk pakin an kan ti za her ki ke balance je thiamai hawe chu an kan ti za khon aking cha chon an to ani to swal te ka ken o sang tuk chu slow na belte in ke kha ka serious se ka pe tak he tu hen na luan dau chang he ti te ke van chim ke be pingai ke zong chon pe na ka to te ka ken ke chapo zong in ka kop kon ha ka dot kon hanan ka ti min ha chu kha ka naw le
free time zong tampi kan pek ha ka fair nan chom piak leo chon tha tem bian ngai lai chon nan hei ngai lo man a mi dang distract nan to la lo nan hot la lo chon ke mit keminat la lo ma khanan sia chon warning kan pek na la ye avai ni na avai thum na chon classroom ka chon pek kan chho na lai ka te ka chho mi zong an tam ngai ye to pa te van khang ning lo mo he kan fale cheu khat he an nun anem e che ko rin ne chimi kha bhan ngai sik an chat baklo na ba te in zemazat kan van sik chang ha khen chon ke kan do tuk na ke an thei e kan sik mi khi cho nun thlen na ka an man ve o ya sia salom han ipe ka sik chang he ti ke an ti sik ka ti te ka khanan thei thiam lai ke abuse ro mo kha na to mi man lo he ra reng tia a pakhat ka van chim to lai mit le na si an ma zong ne kan te te khan cha khan tam pa ma khang ning la kan na pa te he worship camp ani chu mi no de se ce le cho he silo nan mo worship camp ma angkia khen ke tompa te I don't know do mi ke I shock ke nu e bikini umi de ka shock la ma kanao mai chi shock la vatin lo vai khan ka ti e ma kha I fa sak tok ma kha ara thai ti lo na pa te ma ka sik mi kha lung thina ren toni selai cho oh ya sia salom man i pe sik ka hau chang he kom tu ning pe phan lo he ka thil shock e jong man lo he kai pe tak ka hau he ti khan avanti e khabak in khan a thlang ante le man hu in khan atu an khri fa bu praise and worship shoi tu baka ken boy pani aman e chimdu mi cho dot nak le seher nak kan to mi ha be pi ngai ye alwan do mi kan ti te ka hoi kha chon thiam lo pi in han hok nak apek mi tu hi cho tha ten chim kho zo mola i thei ter lo ban tok in ken shim hlau ti mi kha van chim go du cho apan hi naka ke alwan swal do mi minung ke an me ta chuna ka sia David ti mi gang te na itel mi mo si to mi te pon ha ken te ka abe pinga mi cho khi dirmun an phak nu e varem nak in ken khi dirmun an phak hlan e khi dirmun an phak nak loading cha a ti en kum riat in kum thlai ni karlak tu Rosie ne chimi kha abe pi to khalio te khe ding fel te an kali khoi kom tha te an ngai khiban tuk le kar han nak loading cha ti en kan i bom chat na sia khan chon amirang hol in anti mi cho prevention is better than cure mo a chan nu e a ma pe khop kha a har tuk chang ma pe loading e rak chol chang le rak ikil ven kha be pi do a tha do te khan an ti cha khan khate kha tha jang ban pe kan du na adok na pi ka pakhat te ven si se lo chon kan ban chim na mo ka hen okay thangai ma lop nak par ne avan halmi te tha jang van pe chion hau si lo minung chu haumat mitling kan lo te ka nan ni zong atu Sunday school nan chim te ka nan lungton chan lai ye nan lung adon te ka zetin da tha jang ni lak than khate kha van chim to ola zin na tha jang ni lak than ti ka van chim si lo chu di inchen ka hen Rosie se David se Renet dong nak pe cha kan chim chu kan chan kan dong ter kon halai ho hite he van chim chi to se pathian re kan ton nak ke dong te ka zin da tha jang kan nak than se kemne ka van chim tha lamo ka van chim han te tanai brother ne van chimi te kha kha te van pe ta ning lo Sunday school a hen kan naw la tam pi chim nga lo min te ka hen an na aruang khi ve chu chungen prevention kan mane kan kham coding mi kemo hak che chim nga lo ding mi an lo nak ta kan kham coding mi ki ve apakhan nak cha ding chen kan chimi ke exaggerate kan te lai cho explain sao to ke explain lo in kan mo limit time limit ke etu na usala kan fa kan naw le te hian attention expansion an biangai kho chan ke atoi tuk te ka minute thenga mo sabika cool somthum kar ke chompiak na usala asau to kan chompiak na te ka unboring an ma cha chu te ka chim nga lo sam ki ani thok chu cha che kan chompiak na kha toi se asulam ngai se cha pani na ka kan chompiak tek na kan naw la tin an kan doi kho ding mi an fian ding mi ka pi to an fian lo te ka ha an ti an ki an ma cha khodang khan ro chang chu ti ka khan chu ban tuk chim nga lo nak ding nak sa ding khan lo nak sa ding khan preparation tha ti itwa kan chim ding mi na an fian kho nak sa ding khan chim na engage an ma po bia jong hal na an ma po la khan i kom amazon bible cha real ter na amazon question he to hal ta na ti akhen
attention หลักโคกันไปตุกเช่นจูกันชิมินหา attention กันหลักโคนักกันจนตั้มปี prevention กันตัวโคไลที่มีที่สองข้าวันชิมทากระดูตัวนายไปวันนำวันกันเฮลมีก็อัฐาตุกเช่นกันนี้ปฏิญเรียนตัวนักศึกษาครีฟาบุกันปุ่มเปิกแต่ก็เห็นกันจัดทิวริตัมปีอาราตอนจุดที่ก็อาเบปีตุกมิโชทิลปนิกจะกระโดดตอนไม่เห็น spiritually และ physically กระโดด spiritually จงกันบาดจันphysically จงกันบาดจันมาปัญหาอักตีจงจ้าจะได้จน physically Sunday school teacher กันสิเตกจน Sunday เห็นกันปุ่มที่เราโจตามเด็กครีฟาบุชโมกันมา Sunday กันทองทักกันชิมเวจังโจมปีนักกันเงยเวจังเตกอาจารย์ตั้มปีเจอกันมาคัดเราเลยกันชัมบ่าวก็ให้กันรักทั้งเวทีแล้วจุดที่ก็ไปปีตุกมีจะกันมาค่ะอินชงคาร์ละจำหนักไงอินชงคาร์เตะจำจีนักหอยเลยเตะ accountability โมปักละปักขัดหอยลูกก็แม่ท่าจังอีแปกนักเตะไงก็ไปปีตุกเช่นเกย์เฮกันเห็นกับ brother เสียสายเราเสียกันเสียโคเรนเสียอันมาให้ก็หอยกลมท่าตุกันเสียละก็หานักก็ชิมนะอันกันไทยเปียกันมานะกันไงเปียกท่าจังกันเปียกทานคิดเป็นตัวหอยกลมท่ากันวันนี้เตะก็เห็นท่าจังกลาทานเวมาค่ะ spiritually เลยก็ไปปีตุกเช่นอินชงคาร์เตปุ่มนักไงจนหอยกลมท่า accountability ท่าจังปีตุดิ่งโมนัดชิมมินหันเงเปียกตุดิ่งหอยกลมท่าไงก็ไปปีตุกเช่นจนนังมาจงค่ะครีฟาบุปุ่มนักเตะกันปุ่มนักทัดจำตีนักเตะค่ะว่าปุ่มเปย์จงจ้าวักลเวจงจ้า Saturday ทัดจำนักนูบูทัดจำนักเตะกันมาแค่กันเกิดตัวแล้วคิดเป็นตุกทัดจำนักน่าจงคือวักลล้อนัดทิ้งแล้วมีเตะค่ะทัดจำจ้านะคะจำเวคิดชิมเวมาเตะเคท่าจักหลักนักง่ายเสียเคจุลักท่าจักอาคาเปย์บิกตัวจะก็หอยคอมเห็นเสียก็หอยคอมเนี่ยท่าจักกันเปย์บิกท่าจักการเชื่อมท่านักก็หอยคอมทุบบิกเห็นเสียจะเป็นนี่นักphysically เลยเห็นปฏิญเรียนกันจวนเตะทุดเคจวนเป็นแค่สักเขาแล้ว exercise กันตัวเขา exercise กันตัวเวเขากันมาเกมโมจะจนกัน brother เห็นเสียสายแล้วเห็นเทนนิสกันตัวลังมั้งtennis kan tu lang mange tennis kan tuk na ke stress tam pia kan release gym na kan kala chan chan na ken they kan stress ka tam pia release exercise to ka be pi tuk shan chalong salon kan unplug social media jong ka kan ma kha cho ki ban to kan ben stress pa te ken social media ka tong lo ka thabik aruang cho menung hen chim cho social media kan mu mi ne ken aruang lo pe long re the na kan pek wa chut na ka lai mi cho kan hu le kan Mayweather laพักเกี่ยวในท้องเนี่ยอันลงในไทยมีกันเจอกันที่เดียงกันไงเชียร์ตัวเองแต่ที่อากันบอลลงชีออร์มิชมายูและเซลอนชีมายูสุงอาศัยกันลงในไทยตัวเองเฮลโลมีกันลงในแค่ว่าไทยกูเจอจุดที่อากันคิดเป็นตัวโซเชียลมีเดียไลฟ์น่าสงอากันอันพลักช่องเงี้ยกันมาปุ่มปักเตะข้าวันกันสตรสวันรีลิสนักจากเด็กกันคิดเป็นตัวกันหูมีลงในไทยอากันเปตุสินอากันชั่วตากันไปปีตุกเชิงกันชิมันตัว number one spiritually ท่าจังกันหลักฐานหลักจ้ะอินชุงกระปุ่มนักหอยกลมท่าจนครีฟาบุปุ่มนักเสียphysically จ้ะexercise ตัวจนคิดเวลแต่กันลงรูทีนกันเปตูเวลแต่ negative เวลแต่กับพกดิชงกันมาปุ่มปักแต่กันจำนักอีกค่ะมาแต่เกมนี้กับตัวมีเสียเกมท่าจังอาคาเปียง่ายๆตัวเสียCawnpiaknak lo ya sa David chimi kha ma kha se ka te kan ma lain role pay tu long ne kan sia jung kan ma kha kan empty ve lai cha khan ma khan stress la lung retain na jong kha tampi a lut coaching chin cha khan achimi chung khan kan ma jong accountability te ke jong ko hol pol pathian jang fa na khin te ka ta le pol jong se jung ko hoi nu pol he pathian adu mi chama man tuk ministry le ai pe mi lo ten sta khan kan tu mi kha ai lo chiu cha khan tha jang jong kan te pe kho pakhat thla kan champiak kho chung kan ma accountability jong a her chun kan ma jong ro kan ba ei kho nak te thara ro kan ba ei kho nak jong khi her ngai le Sunday school chama po kan ni pum kho bakla adang se de ben chim kan bu dang te na kan lo to na ma kan Cawnpiak in Sunday jing da bantuk se Saturday da bantuk jong te pum nak na au ma kan chin ma jong bakal YouTube jong resource tam to kum ka ko chim to kan du ta tak lo kan amuti la ma kan ma jong thara le in kha ba pi ta tak la ze ronga da kan tua pathian cha te ma te kha number 1
kan chat pang han pathian sin arami thiang tharau thon nak ti nangam nak te nak biak ti jong kha ara chin kong ha ti mi kha sia dei bet chimi chung tom pa te ka man chap chun tom pa te ti don dau kha chim ngai lo te dau khan kan man chim le kha jong kha chim ngai lo ke zai ban tu minung da chim ngai lo te ke lai tlang le thang mini an man chima ai dang ha US thang mini an man chima ai dang ha cha khan chim ngai lo mi kong han tom pa te one point te chim ga du e ma he lai tang le sia chima te da ba du ni chin hol tam do mi ke chim ngai lo an te don na ma ke cho hol tam do mi ko or na around an pe te an kan ting ha participate and to the but du khin ka ro le a chol chang do mi beli amhang da umi da ban tu na kha an uma khan chun ma vel te he an pasang pathiani an pek mi personality a khan ke ni chung kalak pek I ma vel te kha man zian thiam a khan chun thil thalong te ke siko a chol chang da mi hol tam da mi ke show off adu da mi ngak chen na khan ma na no khan okay kha ka assistant na tuan na tin rian te pol ka field da ban tu khan an ma jong ani long hui chun a chat nak in kan rak ruwa mi na kha that nak le khan man jian thiam na ma kha ba pi ngai la nangwan ni kan chen akan hal mi ni kan bully na ban chim cha khan se bully lo amhang mi kha chok tuan da ka ta jong ni chim tu khan in chung kharak in or pakhat khat ani nuam lo cha khan mi dang hurt people te ai hlam mi minung ni khan mi dang khel hliam nak thindung la du na khan nei ve cha khan ma man tuk na khan se chu chim hurt ya khan ma man tuk aswal lo mi dang ati sham lo mi na sia khan chun really try to get in deep have a one-on-one relationship with them pray with them and love them to meet te jong kha van chap lo ga du ma te kha okay cái pathum ten pathum ten ban chim ta ve ka du le atu kan naw nu ten bia hal mi he pe tlai in voice Sunday school teacher training ka pek na ahin sia ma nu pakhat atap pak amit li he atia atla le ka chom kan na chon piak na ka khan chu chunga te khan mi chu zai da si ti achun Sunday school sia ma arak tuan na ka khan atha jang arak der chan kharak tam tok ingol adu chan kha tam tok an afale kongjong aru azong achun sikaula chun pastor te ni tha jang kan pek ok tuk kan pek thiam na lo rong asela krifa opani kan dir kap na tuk kan dir kap lo rong zong asela le pakhat na ka chim go du mi chu sia ma te khaban tuk kha tu chuni chana nan ve khaw angai tu zong he pastor le krifa opale shwe tu te zong ni kan thai dinga pi ngai ti akro mi chu Sunday school sia ma te hi tha jang pek le dir kam thiam kha api tuk ti kha ban chim ka du kan ma kan o kan ka phone kan chot mi cha te kan kot min ha he sia ma te cha tha jang tak hi rak se mur ka thlumin chon kho zom na se chat ko kho zom na se asi kho achun dinner te na jong ke to osilo sia ma te na ke som na se breakfast na ap na se biaruah na an jen ton ning kong lam ke khat piak na sulam kha sia ma te cha tha jang tha tok ase makha pastor le upate ni kan to kho mi pakhat van chim ta ka ban du panhi nak a pathian rian he tam tin ronga tuan ti si lo a ho mani kan tuan kholai lo tam tin lo buin kan tuan chu mi rian he ase le kan tam tin lo kha atha kan tam tling usi lo atlam tling mi boy pa kan bo chen ti lai lo kan tam atlin lo ruanga atlam tling mi boy pa kan bo chen na kha se chu cha chun kan tlam tling lo bu pi hin boy pa ni atlam tling mi ama kha I bo chen dinga akan khit mi rian kan tuan ti kha panhi na ka chim ka du pathum na ka ministry kan ti mi he teamwork ase peng hoi he I bom ning rian tuan zia jong kha thiam kan haw makha kan thiam lo kan ma tuan in kan tuan kan ma ruan kan ru asia khan chun lungdong nak tuan hom ti lo nak kha achuak kho chadi chun apli na ka chim gudu mi chu motivation kha pe pi tok Sunday school na tuan te ka zaida na motivation se na zoom tu na ka zaida na motivation se chiang na kan chop pi mi chu koring kot hi na ngan panga me hleli na zona mi velte cha mi pa pakhat athi na ka chun mi velte en thi ve ti kha kan hal cha khrini kan chai angai mi dot nak ni chun akan uk ate hina kan chop pi mi chu Paul zoom to Paul akri fanun nak a le pathia ri atun nak a hen
a motivation tabik chu pathian dot nak ase God's love is Paul's greatest motivation in his Christian life and in his ministry sa boy pan is tlukun da an dot vailam chunga nun nak pek tiang an dot thisan a thlet na sul nak vil te ngai thiam na lung adong chana na tha che chana boy pan an dot naka athar ro than lo zoom tu na nun naka tha jang thana la than lai e boy pan an khit mi rian zonga tha jang thana la than na ti kha tha jang pe kan du na hoi he biru apani naka tha jang na lak than nak ding cha chon hoi he biru ab pi to counseling an chim mi chu mini bia kan chim da te ka hin kan thin nung adam ti se pathian sin tha kan cham te ka bia kan chim si kan thin adam kan thiu ret azang chun kan minung hoi kom tha ngai ba pi to kha kan minung hoi kom tha he bia kan ruwa de te ka kan thil azang tha jang kan ne pe tha kan cham pia hoi kom tha na ngai lai hoi kom tha he bia nei ruwa lai pathian he bia nei ruwa la chu pathian dot nak na ruwa than e pathian le na minung ho he bia ai ruwa mi na si a chon na lunga dong chang zonga tha jang thana la than peng ko la ti he tha jaw toy te in vanim pek ve na ka du mi se tampi kai lom Yeah, thank you. Yeah, Rin. Kimane kavan chap ve to lai e chun dok nak becha na fan se lo. Sia David sia Korean chimi ka chakano tia lo ka shom di boy pasin pup map nak pe ngai hoi la kom sin e kan khingret chang kho tu ding hoi la kom in chun khu khar nge be pi tok chun van chap ko du mi ma kong he pet lai en nu la pa shim ni khan nan falen ha CE sia la sia ma an sia chun zeidang nan to kholo mana an zai mi ta khir rak nge piak naw kaman ka tam tok abok na exactly ta chun na ka mo Sunday akan an rate hidau te ka fa ritin na falen chon piak mi thamo ya an zai tik so khan zai thlo ma sero belo kar thang thlo ma ko boy pani dot pi he boy pa chat na to he ti te khen he Rosie de zong ka pa sian zai pan ko tu ni tiang an zai boy pa ka pa ne ngai pia ngai piak na e kha khan an dam thlo ma ko te chun apan hi na ka ke ma pum pa kan tha ka pe to mi cho ke zong he thong tha ka chim na ka kataksa abat chan che chun ke zengati lai minung kan si chiao te ka te thong tha chim tu ne kan hu lo mi kan hoi de poni an tan hu like volei le thachwa te ko se room nak le jong an ban thang cho ke jong pathian rin tron haning lo an ma thuk an pe ke volei le ya ka thotling be lai he tin ha phar nak chan zo kan ngai na pakhat na ka zai rin da kan tron ti khe kan phit lo ding asi va siang parang vil ti la ke siang parang rian kan tron ti mi kha ki ka tha kai lak tok chu cha chon ke he ka ti ton mi chu mi pakhat ni khen se sai lo nang he siang parang rian kan impact te rakati na se lo thong tha chim ti kha siang parang rian kan impact rakati na se lo ai ke cho siang parang rian cho atu ka rian nak en aniam tuk sa hen kai thup kho la lo ka ti na lai te pathian rian nak en asung loi do mi umlo zeronga zungzal kharau nun nak cha e atuan mi kan se pani nak thaka pe pe mi cho sai lo izom cho ma ko hi na to mi alak silo do ko na thong than na chim no mi minung pol an phale nun nak lam sil tu do si hi tia ke atu leo ka to mi kong ro tlo mo hi ka re thek nak ni hen zai kheda thil tha avat so pilai ti mi khe karot peng ma khe apapi ngai ta chun naka Tim Keller ne cha okay tell me the meaning of marriage te the meaning marriage tell me pakhat cho nanu pi azia za thalo mi vial te konga zai tha mai boy pa ne nangma nawa awa pa nangma hang in asar siam te lai ding mi minung zai bentuk minung da abai chwa te lai ti mi kong rot lo khi mai lei e boy pa ne asar siam te lai ding mi kong ro khen thana pek la di siam ta chun na ka van nak to lai mo he siavane big te khwaken mdif kar kai ve ye chua chon kanau le po he koinin jong rak etel nol te po jong bible study kar thi shoi na patak ten tharau le kar han kho nak ni sa te thana kar champi na ye ma chon rin kar tron lo te ka de si ron nak tang kam han kar ngai ton lo na in kan he chi kar kro mi so he koirin ten ha nol te ten ha he tin tha ka pek na sia chon mai le ya hin bo son ok ai tlak mi minung ani cho te lai ti khe tha kai pek peng le tu boy pa jang fa nak in kan sia vanei big ha cho Farm Baptist Church Farm Chim Baptist Church pastor full time atuan khai kar the nak via te kha he tu koirin ten ha sia David ten ha atu hi dir mun an van phak ti ka khen phu ko you know kha phu ko just some mai le e
na tua mi kha alak ase shim lo boi pani thlo chho lai e thei lai na mu te ti ka khin na re thei nak mi lung thin nak yen thei lai na mu leo in lung lop nak kha ta chuno ai tlak lo ai lom big tu chuna ma ni si thiam na chu cha chun lom nak ong par tha jam pe kan du mi chumo mai na tua mi kha mai le i mi dang sa e thanem san lai mi asite lai de mi kong kharwat peng lo khi e a thei lai na mu ti ka khin chun an lung lop nak mi khilong along lai ti kha tha jam pe kan du e se chun kan ni lom tok sao ta tak berot na kan ngai hi kan to no chan jong cho zeidang selowin CE teacher Paul bom chan tu kan fale hi zetinda kan thi chhoi na lai ti he kan se her na angan tok ken nan nu le pa na mai tha jam pe kan du na nan fale ke kan fale tluk thiang bak in kin kan ni ro pyak na an thlot thin tika ai lom big mi kan ma jong hi kan si e an thlot thin lo chana angai che big jong hi kan se ve ti ka ban chim ka du chu cha chon hi ibom chan kon house hi kan to mi jong he CE department attention nak ding cha kan mai le kan fa le an mai le attention kho nak ding chai kan to mi si e tha jang nan nga min ha sia chon tha jang kan nga tok ti jong en raktiat pa to no la ma khanan thiam mi khek kan i lom ngai TGM ni kan mo e chon sia chon adok nak bi ka becha van chim chiu to ulo chudi in chon announcement ka van to than ai e chon sia David ne thacham nak le becha nak kan kharpyak lai mo kan sia Rosie sia Irene kha nan dok nak be se her kha van chiu to ulo chon khar ko lai sia Rosie ban chim sa kha so ladies first in kan lai se masabiga hika hin ke ba jong te TGM ni hika hin krifa bu se Sunday school sia shama anu la pa lai ban tu pathian lain se chun nan ma experience zong in pathian bia zong in te hin program te nan tu mi chunga khan pathian ni thosona kan pe ko sla ke ma jong tu zan na kan som me cha kan kai lom tuk te jong kha nan sa ban chim ka du chun hika hin atu tiang life zathum le som thum la pakwa te ni atu tiang na kan zo la kan lom tak thil dang cha dang real ding zo ding tampi la ka hitin fa la se her nak se chama te zong ni tel ai tel min tampi ka van hu la kai lom tak ma du fa nak ti mi te kham ma kha se go ma ni kan pathian ni thlo chwa shim shima la thei par tha pathian ni kan kan hu ter ra la na te kan hu ter za la te zong ka ban shim ka du la ke zong kha kai lom tak kan zo tu pon nan be hal la ma du se her nak thin lung kan ngai mi chunga khan kai lom tak ti zong khan ban chim ka du la atun ai kan chimi vel te zong he ze kan think apply to what like ma technique mana khan it's all good but that chun naka there's going to be a time hak chip pakhat kan take me vel te kan man zonga khan hak chip like pathian ri na tuan lo khan chen te pakpa long la lak ka long te siding kha ka du velo ke zong ka take mi ka chuan mi ka tam big experience zong atam pi ka te ko nai hak chep pakhat hang tuk chang arong sa tu mi kha tam tuk chang la rain tuk chang mi dir hun ha khan karak dila ka sik ta tak chang la he khana ra kan hak ka tila ma khan ka thina hang tuk la ma khan okay the tho vai chwat lo and then like pathian sna kha ka cham okay pathian nangam nak dei nak le film nak ka pe ka rong sa ke ma mi nong sinakin ka chimshin a chen de hin jin kan boy chin lai te ken tha ka cham la pathian sna khan la ta chuna ka Solomon zong te volai chung a film big me the smartest man zong pathian sna til decision atwa han pau be achim han pau hak che shimshin chimshin a chen tung na pathian sna arami film nak a her duni ka fala cross academy ka chim mi kan chon so ma mi zong James angan pakhat a mi pangate if any of you lacks wisdom ask God who gives generously te film nak about min uma chen pathian sna halulo pathian lunglom te generously te kan ampek na la de bantukan keep asking God for wisdom they took extra kan real experience kan nei adang dang atha tuk a her mi long te sinai pathian sin arami film nak pathian sin arami pia kha abepi tak ma long ni kan nun a thang ho tu chuma long kha se tha jang kan la kho dak chuma ka mun long kha se timi te kha dong nak pia kan sin na kan nula pa sin jong se ma te sin jong kan give time to pray and then that tin hang tu le jan long kan just pray to God to give you peace and ma pa karak sikleo kong jong ha de kan tha ka cham le de kan pathian inam nak de na ka pek le shimning bia jong ha pathian ne ka pek le atu jong he like atu de kan thi shoi pang ri tu te kan thi shoi pang ri le
rak tau ngai ding Sunday school zong rak fuat ding mi minung ha tu cho ka hoi kom thabik matu ka khan pathian zong le khan aka pek le so James akan pakhat am he panga te ask God for wisdom phim nak pathian sina helpen ko na usila lunglom ten pathian ya kan pek shim ko la ti mi te zong ha adong nak biga nan sina cha ka du mi se nan za pi den boy pan ni chona kan pe ko na se Amen thatuk kema zong tu jana hin sia mate nandi la upat na kan pek na nan tuan mi rian he khri fa bu cha le kan mi phun cha abepi big mi rian le har big mi rian se atua kan tuan mi rian har te ko man se lo boy ba jisu khri mai kan dir te ka chun kan lom nak mit khi kha luang te la kan ton mi har nak pin la ya mi lung lop nak kha ruat chi buin boy pa na kan khit mi rian he zeben tuk rian si pawa serve the Lord with gladness tia sam trial tu ti ben tukin lunglom te in tuan ko na city kha thajang pek le som kan du na Peter ni ti mi chu Jisu khri he asun par nak kana from lai ben tukin atem tor nak zong he kana from ve lai te asun par nak kana from ding si achun atem tor nak zong kana from ve ding ase khri nu kan zul na ka hin azul long selo in achai tem tor nak aitel chi ti kha zai tik mana phit lo in malaya rakal chin lang mang ko ti kha som kan du mi se abepi tuk mi na se chun pathian rian kan tuan nak a hin asik kho bak lo mi chu thacham nak na se kho lo Sunday school ministry zong thacham nak se kho lo sia mate pumpak pakhat chu thacham nun angai mi nan si a haw e nandi lakten tha cham ti mi zong nan si a haw chun atua chan kan nge ti lo cha tampi kan kal kho lo e tlampal te ban tat ta du mi chu kan fa le kha student directory ti mi kan fa le min chin te kha lak piak na olo zan nan I la ya kan fa le kha an ma le an min ten tha cham piak na olo Jisu Christ min tha chu nak pe na o Jisu Christ mina hin thon na ka chu Jisu Christ thesa na hin thon na ka chu Jisu thesan in thuam na olo Jisu min tha chu nak pe na olo makaka nan tu piak kho na si achon the greatest love you can ever give to your students. Number 1, pray for them. Pray by their names. Get to know them. Dot na hoikom na and pray for them every single night. Number 2, be a good example for them. Once you are a teacher, you are always a teacher. Sunday school na kai longa Sunday sama na silo. Nikhat ni zarpani tiang sia ma na sepeng na fale anula anpani aninzau peng aningyet peng social media zaida na tu na post ren na tu na aninzau peng zaitik mana ipil la lo kan fale cha good example na umpia kho mi na kha na fale na dot nak na le boy pa na dot nak na lang tar kho mi patni ase mate chu cha kan du na dong nak pika babul cha chiang te rel in kabia ban dong tar ka du Philippian patni amel hai ngan hai ruk nak tiang Paul ni Philippi khwa khri fa busina cha kot mi se ti mi cho nun nak bia nam pek nak na hin ate ministry kha chim mi se nun nak bia nam pek nak na hin an laka arfi bantuk in cheu chuti nan sia chun khri niya nan ma ruanga kamhai angal ngai la e katuan mi vial te le ka zo mi vial te kha pakkolong an saloti kha alang lai ate ma bible verse te khan tu chana hen tan ta kan du na ndi dak chunga lop nak tampi ka ngai bo pan chuna pe na se man sila kine thong that nak van ngai la ye cha dok nak biga kan the grace ministry kan president cha du mi sela cha selo chen dok nak thacham nak kan ipyak lai mo pakhat na ka chun tuan do ikathat mi khase the grace ministry ne kan tua kan itip mi kum dok leido khen avan skola na en thong kan van tham than te la ye cho tharuk chong CE sia Malaysia cha khan online chon pyak nak ngai lai I chu tel nani du ve sia chon zarfatin te in makha practical in sida kan chon pyak na lai nan chon pyak mi sida si ti mi khe thlai nak le I bong chan nak le I chon pyak nak kan ngai lai le chu chon pyak nak chu program tel I du mi po chu khri fa bu pakhat in zathum bek salai le kha tangka kan van hop nak arong jong chu ipetak do na se ti kan hai du bia ke se khri fa bu pakhat zathum pek cho zarfatin te tharuk chong nan fale chon pyak naka jinin dat nan chon pyak na lai ti mi ki workshop classroom ban tuk te bakin chon pyak na kan ngai lai zoom in ti kha wan chim ka du e chu tel na ni du sia chon
kan thong that nak kha rak hak te ulo special de thong anak that te la tel kho salai ti kha ban chim gado le chu kan to no chan chu zeidang selawen kan fale chompiak tun ha sa bom chan tu su khong ha mo al hai in pastor angai lo mi khri fa bun han sia chun tampi thenem san tai angai lai the chon mirang khot jok an ti lai cha khan mi phun dang jong ani tel kho right falam le se ti dim le jong in mo itel kho se la ho le mirang khot kan ben chok lai cha khan mo khate kha tha jam pe kan tu na chu chon ram leng jong itel kho se Australia Europe adang na Canada jong itel kho se tu sa pan hi na kha akima pum pa kin YouTube channel kai to chu cho weekly in mirang khot ti in fa le chai thenem san lai mi se ha mo ti in pathian be chom pyak na ka ban ka ngai itu cho rak zau te ula side thang di sila ye subscribe jong rak to ula insun khur khan nak zau ti to ula bero nak te jong rak ngai yo chu video jong chu CE nan fale te cha jong khen TV te jong pia coding te khen ka to chu cho rak hak te ula rak zau te ula ti mi kha avan chim gudu hi kan akan zau tu nan di lak jong kan lom tok tang chwa ma kon house kan ni zong he kan ma pali zong nun nak pek pak in he kan tuan mi rian se kan thi sen zong ke chuak lak in kan tuan mi rian se boi pa ne kan thi than tiang akan pek mi ti kan zup me tha kan chok bak ve kan ipetak bak ve chu ve pan to ken nu le pa zong si sia le sem az ipetak ko pathian rian asi cha hin ipetak ding ase Donald Trump President Biden ne rian impen ha se lo zetuk in that nan ipetak lai ther le phang bakin an tuan ding mi rian se President Trump katipang chaka President Biden nakin alien ngan do le avoid mi kan biak mi pathian ni rian akan biak mi so ibeta kon house ibom chan house tang cho ma kon house ti mi kha dong na kha ban cha do galom ka hin kam president ni adong na bia chim tu mi gon chim se sen khasam na kan amani rakan doctor se amsabiga tu zan tu tiang manung zuthum rang lo ne nan kan zau chakan lom tuk shan bentukin the grace ministry ne bentuk online bro na kan ngi tika hen kan thiam hlei wan kan thei hlei ti silawin kan mane kan ton mi chungte kan thei mi kan hel tok te kha tha jang pek nak la ro nak cheu nak te kan ven ngi mi se an zo mi ulana nulapa khoziki pa ummi Malaysia lai se lai tlang lai se India lai se khoziki ummi chun hinule akan zo than ding zong nan chung kan lom tuk ti mi te kha wen chim ta ka du chuzan kan special guest siama Rosie zong na chung kan lom boi pa ne sun pa na chan mang chin ko sa cross academy se pathian rin na tuan nak se chin tup se boi pa ne mang chin ko sa ti mi te kha wen chim ta ka du the grace ministry ne kan tin big mi cho kri thong tha chime kri fa bu na tha jang pe ke zu tu tha tam pi sar hi kan tin big mi se kan ni zong hi local kri fa bu vial te tha jang pe tu resource tam pi cha ok le se hla se tha jang pe nak se ro nak cheu nak se hi ben to ke kan tin big mi se TGM cha thla kan champiak tu nu la pa ulana tha jakan pe tu chola wa sin zong in tha jakan pe tu nan chung kan lom tuk shan the grace ministry ni hin atuliwa ada naka len leya mission kan tuan chuma kan mission director sia enok pati jong tam pinin ven thelai ama shoi na rin naka len leya mission kan tuan chuma chu naka len le mission kan tuan nak zong akan bomi nan chung kan lom tuk shan bom ko jong zal kan se chen ka zona hin sia salo shoi na rin hlata te se online bro anak se chu jong chu kan ven tu ai tom palawa avan than chang bentukin Sunday school teacher training a workshop long kan ventu la tam pi thlacham nak tha jang tam pi kan her te ka van chim ta ka du chen ka hem sia korin throi nakin chak te jong kan ventuari lai resource tam pi kan ventu lai ka hen sia korin cha jong sia van nei big chang thlacham pi na usalom pui pa ne film na ka pe ki kan mi phun cha tam pi resource theological resource tam pi chu akol tu sin na cha dinga thlacham ban kan bom tham te ka van chim ka du the grace ministry chu kri fa bu bom tu ding kan mi phun pathian le tam pi resource kan than nak cha ding resource tam pi chu tu ding la zu tu tha tam pi sarding kan tim chu ma mi se thlacham na kan ta jung zalo hi ban tok te program kan tu mi van kan ta pi jung zalo ti mi te ka van chim ka du cha dong na ka CE teacher vial te upat na kanen pek na the grace ministry minin nan chunga kanelom tok boi panela man shroi ko na se nan ma he kri fa bu pia arian har big mi atuan minin si cha kan tei ma ko na se
tanai ka brother salone sia salone event chimban token kan mulai ding mi sunpa nak ahin hakov na solo thei tharau thei parpi ke vazo bu ikin chu ten him nak cho tanai sia korean event chimban to create tem him nak khan when from win house asun pa nak so kan from lai ding pi ki mai lei pi ka ruat chan bun ken thongai te la ra thangai te kal kar hang na ko si ti mi te kha tha jang vun pe kan du na thla ka wen cham lai boipa kan lom tuk sing shan sun pa linga na vial te nang matas ko sa tu zana boipa the grace ministry mangin zaitin na boipa nang minute thla chu sung big rola ka ro sumi na kan pek mi kan falate na nang ma le akar kan hlan pin halai zaitin da boipa nang ma anin thei kho lai zaitin da boipa khri fanun zia zan than lai ti a boipa kan ru ami chunga boipa nang me kan talpi cha kan lom tuk sing shan boipa hi ban tu kan ru ami ahim boipa nang mane thwa kan chu pek than ko lo boipa angai tu vial ten hai tha jang ani laki boipa kan ma chim tu na zone tha jang kan lak thani boipa nang mane ab pi tuk mi rian na kan fiel mi Sunday school boipa hakchel laksong sung bi na kan pek mi boipa lung south in full te la thonga ai te boipa kan kalpi kho nak charing nang ma kanin som ko tu zani special guest kai siama Rosie za zo acha thla kan jam pek than ko nang ne lam shwe sham lo boipa arian tuan na ka boipa nang mun umpi sham ko so na fanu hi khro hern boipa nang mun mang sham ko so ti acha thla ka jam pek ko atu zani online kan zo mi te a big in Sunday school session ate boipa nang mun lam shwe na lo boipa nang mun film chim na lo an nur kan leidang boipa nang mun mang sham ko so na anun nak shim mang sham ko so na so nula pa vial te cha long thla kan jam pek na boipa nula pa vial te na zong fa le cha lung south in full te le dot nak te le boipa nang ma hal bu te nang ma bi a chon pek kho mi an sin na cha ding thla kan jam pek ko na boipa hi ban to kem boipa kan ru anak boipa nang me kan tel pi kan lom to shen mai le zong boipa hi ban to ken kan to kho chin nak cha ding boipa nang me lam kon shwe chin lo boipa kan ma lai mi the next generation rim che boipa nang ma thong tha akar tertu zul tu thatam pi asare boipa mi phundang cha tiang a boipa khwale a kivial te laka thong ta chim kho tu kan sin na cha ding jong boipa nang mane kan boipa kan phang ram ko so ti an sin thla kan cham kan lom tuk sing shan sum pa linga na fial ti nang mata ko se tia che bia vede ze kham tu ji su mi long thla kan cham pa pathian amen Amen. Kan ilom tok nandi lakin boipa ne cha chot nak impe na se lo. Good night. Thadi lo